Mahalo le ngā rurua tāle whalawa o se whaapoponga fo i o telefono le radio Samoa i nei au auli. Ua whaamalo sira tāpuni o le malawa lele i Munich i se amani le pōna pō ina ua vai ai fo i drones o wheo hai la tāne iai. O li pote le CNN i le so ta wai se furu fitu whai ngā malanga sa whaleo ngā ina le te o se furu le pōna pō ma whia ina lata le tonu wafe o pāsese o no ia swinga pe o na whaerua le pūlenga na malawa lele i se pepo whamtalanga. Wisi po i whai ngā mananga se fulmana lima na fuafua atu mo isi a aira la tāne i Munich sa whaia fo iei fesu ia inga. O le malawa la leo pita la tamai lea wo o atu iei whai ngā i la tōlo o whaatuntun wina drones nei e pe o na ripotia le wa aia soro i malawa lele i le atu Europa. O lo o whai riso e suenga ma o whaeroa mai reo reo le ato e whaeroa sa isi di poti pe a mai ale sa idinga o lo o whai nei. O se vaataua Japani wa ngā tunei mo Amerika ina ia whaapipi i ei mea tau whana mamao o Tomahawk Cruise Missiles o le ngā yoi ngau pitora tamai lea Washington mana pa anga i ratu Asia e whao popo ai o rato marusianga o whaalau tere fo i tūranga ia e isi atunu e peo saina makore ai mātū. Liptia CNN o le vaatau lea Japani o le awhaia i eini swinga i Amerika are le whaapipi i ei o mea tau whao popo iai ia ma le whaia fo'i o tole ninga le au waa, ia ma whaia no rātou whaafoina o penga o le a whaapipiina. O le amatanga rua awhirua whāna sa ni eise madienga i le wao Japani ma Amerika, ina ia mauane a o penga ia o Tomahawks, ina ia whaapopo ai le puipuinga mo Tokyo. Whairoa lai matanga renga le puipuinga Japani wa whaia rea whaatatau, ia ma whaia no rātou whaamuta ma whaalawla vengia ni marusianga whaasangatau watu ia Japani, e meise ni o spainga i se teimi wawe, ia e meise fo ia whaia i se tūranga mamao, a ere i taitai o ane i rea tunuu. Ua whautua ina tangata ia Australia i Sini, ia whaamamao ese meise no fuanga, i le tu i saute si sifo Sini i rea so, o no o se operation a reo reo o lo o whaatino ai. O atapu ina mai de ea e ofisa wha saralau, wailo ai le tele o taa vale o nanga wha wawawe, a toma leo leo lo iai rea no fuanga. Na wa ia leo leo wha upenga ina ro paka i lumo se whale i Banainia, paule whautuanga ro manino mai di poti a reo wha saralau, o lo o whautua ina tangata ia wha mamau ese mai de no fuanga rea, au wha tadia se wha mtaranga alua ia mai leo leo i lea wha lame lave. Ua saunore minista o le vai whafo New Zealand Winston Peters, o nisi o taitai o le Pasifika sira i suinga o le tau, o se whaamatau i le tūranga tau le puipuinga ia i lātou. A o le tua o pito tāua o lo whea ngaima o lo lātou atunuu, o le tūranga i lo nāti na ina po le development. Sa whaia se whiro i ngā Peters manisi o taitai o le Pasifika le whonutanga awa maro o whatasi na whaia i New Yorka, mana ia whaero ai le Pacific Waves, lo na whaeroa o na popolenga i le Paris Climate Accord sa ngai saola na whamataranga i taitai o le Pasifika ma le sira a nisi i suinga o le tau. O lo na manatu o le whaarau te reina mo le atina ina o le Pasifika o le tū tau o lea. Whaeroa le Radio New Zealand na nginga fo i di poti New Yorka se whamataranga na whaia Peters i se inu ngā tīna whai na ia whaeroa ai i e na au wai e mana o mia le raro langi le whaamaoni ma le mea moni. Ma whawhesanga i mareru i tau tele o lo iai, o le whaaluane leo kasa o ona i le sio manga. Na whaata fo i a Peters, le 2 miliona o le fōa i a New Zealand le tausanga na tenei, i le Pacific Resilience Facility, se au nanga whaapitoa mo le Pasifika. Ma le tala muni mai Samoa, wa lipotia le Radio New Zealand i le aso, whaamawina le sidia ma le se furu whaafe o tangata wa a fia le tenki Faiva, po le Faiva pona iwi Samoa, taru mai Januari, ma ua wha mawina foi ma le rona fitu o tangata ua fiere soifua mai dea wha mai. O le ripoti ana matanga ruenga le soifua maranoina, pe ona whaeroa le reitio wha maroni sila, ua tā ua ai mai le pālota, mai le piriota o le aso rua ngai le rua valua se tema, na wha mawina i le whaititi o lau whai o tangata a fia, e fua i le vai aso i tu atu. O le fitus fulfa pasene o tangata a fia mai le motu i upolu, e leo whaeroa mai i le ripoti o i le matua o le soifua, o le tangata rona fitu o mariu i le wha mai, a ua wha mawina fo i le wha waupeo na wha tupura i le wha mai, i si vaenga o le Pasifika.
O Amerika Samoa, wo whaamawina, e la lato matanga renga o soifua maralo ina rua sa rausa fururua, i lato wo whaamaunia ra awhia o mai le songa fua le basanei, e whaeroa le toa tere ua toe manuia. O isi atu motu pe rarotonga, wo whaeroa le whaititio le awa awhia, e manatu le whairautusi le soifua maralo ina masalo le porkalame whaamama sa whaia, taruai, ia e maisa le tali ane tangata i lapta inga mawhautuanga ma le matanga renga, wa mawaisi a tala fia ma atonu e reo toi mamao a ve sea a tole tenki Faiva mai o lato lau whanua. Tala ia Radio Samoa mo lau whaafonga mai i le neifo iaso manuia tele le whai ungo le vai aso whaasoi fuaia. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Tato te mana na o umalava ia sa o le whainga o loa toi whaonga. Ia mana tua, toi whaonga o loa uma tasi, lua malilima e puipui ai le tātou pāneta. Whaonga sa o loa toi whaonga. O le nā wai o lima. Sa iliane i Auckland Council Recyclables. Tāmaki, Tūriki, All Together, Auckland. O se talawhiawhia nei Samoa, wei nei se tautua ma se aunanga whaamulinoto mai le kampania le City Car watu si tasi dua lua Lincoln Road Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa band e o foi tatu tawa le laiti. Tania foi la tau whaale tonu tongi e talafo mo le tatu cashback. Ama tatu lima se lausi aga ia tu le lima awha tala. Pe so te mai ulungia Peter Prenanto le numera o lua tasi o wale walu fitu lua. Pe amana mia se tawa le fōmolo ainga i le tau malulu. City Car .nz. Whaauta, o le whanau, o le tofi lea mai lea lii. Ue ua whanau mai, o le taui lea mai a te ia. Ua la tamai lea so whapitoa mo le whanau. Ua amata foi o na tapena matua ma pese. Tamaiti, whaisa o ofu au le leima po e mai se video o lau tau loto ma lau pese. O le loto a tamaiti. Lafo mai i le radiosamoa.co.nz/White Sunday. O le video e tele ana reactions i lunga o le TikTok a le Radio Samoa o le amanu malo i se whaailonga whaapitoa. Ua lava le tau loto ma le pese. Ia awane i ova atu ma le 3 minute. Tapunia video i le aso iwo o kitopa. Tapunia palota i le aso se fulu o kitopa i le se fulu i le tae au. Afal se fulu lua o le a whai ai le lau ngā tongi. A mata lafo mai lau video i le aso lua sfulu lua o se tema lua afe lua lima. Matu ai o le tala lena, te pena mai lau whanau mo le tātou tauvanga. A wā le lātou aso fia. Mo nisi whamtalanga, whafsota i mai le ofisa le Radio Samoa, lua ono lua, tasi lima iwa tolu. Ia manuia o tau mātua, whapera au auna e tua, ai rona mātua le whanau soifua. Malo soifua, o le si ufufonga Samoa, Radio Samoa, tasi lima iwa tolu a mo. Se kia Radio Samoa. Party rock! Yeah. DJ. Every day I'm shuffling. Let's go. Take it, hey. 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 Let's go. Olena
DJ. Every day I'm shuffling, shuffling. Maintaining some things I see. Even if I eat, they say you see them. Woman, you know my family, I get some. Well, man, you might not wait, I'm no see them. This is maintaining some things I see. Even if I eat, they say you see them. Woman, you know my family, I get some. Well, man, you might not wait, I'm no see them. If I let you know, let go, I see this set you the family, I'm killing. Samoa, oh my, I know. Let go, I see this set you the family, I'm killing. Samoa, oh my, I know. DJ.
DJ. Every day I'm shuffling, shuffling. Samoa, le nu'u o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu o i lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia i ai. O solela, susulu mai, ma o mana tua ai. La u Samoa, le nu'u o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu o i lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia i ai. Hangi mai se matangi, se momoli atu ai. Lo Faiva Samoa Matalasi Angi mai se matangi Se momoi atu ai Lo Faiva Samoa Matalasi Ea o te whiwhia ma le nganga whaaloalo e toi whaalofa ma ofa ia te oi le nei fo I vaenga o le asa whareile ua tau walunga I ai tiu te mawhaiva o le nei fo I vaiaso pa malo le soifua manuia malo fo I le lagi matafi malo le tau atai pa ia mawalunga o le whaafonga tāpua ia mai se fo I o le sila mai moa alo tātou o tunuu I le uni o le asa whareile le nei le asa tolu o le masina o ke topa lua afe lua sfulma lima o lea ua lua sfulma minute ua te aile tu lai wha ia po fea lava la o le lalolangi ma le ke lope o lo o e mafuta mai ai o le aso ma le taimi ia ai le mawhai lava o na tu ua ai le whaafiloa ia te oe ma whaamalo atu I au tiute mau Faiva masani sa e usupo ia ina uanga nga ele la I le tai au ia le foi la o tātou tū la lata I le manava o ngā luenga ma le ngā Gagaifo Faiva o Samoa fa malo le ngā lue malo fo I lava pale ia mapuane la ia le sanga se I tau manava le toali wa alu le vaiaso fa au ngase le atu ia e ia le taimi fa wau le fa talofa I le pa ia mawalunga le atu ia na tupu mo nei ia ai mai se fo I le lava lo ma le lasi o pa ia sautua fafafa o Samoa e ona tulanga fa lupe ia ai mai se o le tawhatolu o le tātua vānu lofo. Pa ia mamalu wha le malo, pa ia fo I mamalu wha le atunuu. Ia ai ia mawalunga, se vi inga o le tua, e sii e ana au na pa ia, I whata whaita ranga e fia. Le mamalu o le a inga sa le vi. Malo le sui fo manuia whaaftai whanono manu, whaaftai te talo, ai mai se fo o le tāpua inga ta maam tina mātutua o le atunuu, I so o se maota o lawa fale o tangata mātutua, maota ngase o lo whata o toli ai I lātou, ia ai o lo se e pe le matila ma pō le whala, ia ma tapu a I o tātou Faiva, o leo wanga I mai ia la malo e pe o na māsani ai, I vai aso te itasi, ia ai mai se fo I le tūlanga o le tātou pole kalabe o oe ma le tūla whono, leo mafuta mai ia le sunga le satini le sunga ia tūmanu vau a siki asio ia whatalofa ia te oe le uso malo le soifu manuia vai atu o taulangi mau mamalu
Ia, a whi mai, mapu mai I le mauta nei. Fio mai. Tai lo fio sa vea polo sunga le atua. Ina nei tu la le fiafi mo le whawhilo inga. Mai fo jantanunga la ta mai atasi sai o lo finangalo ta whawhilo inga. Isio tātou tunu uolo o mau mea tātou whaasana longa mara tātou por kalamele nei tu la le fiafi. Au le vi inga ia whaftai le tua. I le onla mele malosi ia mai se fo iwa so I tele uia whapopo le tātou. Ai lo tau se fua ia o si o la whatau waa fo. Tātou te o one le tunu. Malo le tawata malo fo I le sei funu ia nei tu la le fiaf. Malo, whaftai. Ia, se fai mai se tala au se li poti au fesa e le lava ia so po ina tia ia le aonga di. Ai le eva ko ni uki pan mo fango ngo ai. Wa so la kaka. Ia, te lo. Ia wo fa pe na lava. Au fa tu e se ba. Alu kau sau polo ku I ku o lo fale. Ai tal tangata la tutu si ele ngo lungo le polo ku ia paka ku. E pu na ka fa pi. Ia le na. Ia me tau. O lai mo le balo si tau. O ve ko e ku se uso ia le afaina. Ia fa mal lot fo le tru. No le nava ia so. Ia le po munisa ve o fa ia si pisi o mtanga lunga le termine nei. Pia le sile mafuanga o le lava mai tato por kala me inisio aso. A olenga pisi mtanga lunga. Ia o ye inisio tiu te tatawuna whaatino. Ia wafo ili tautua ino le atunu. Ia ai o lo manuia mtanga lunga o lo faisi pisi le tele o le mau whaafita uli lea wa mata o na toi tutonga mai le termine nei. Kama fo ia peisa pepe mako uru lau le kaimo leo mintale wa makangoe kongo mai dunga fo ile. Ia le le tamfo mtanga lunga e kamfo e vise vai lau whanga bawa whanga ina ia uni koe. Ai o le sirea vaenga e alai o na le lava mire tato por kalami. Ia, pisi mtanga lunga nei vai taim te leo tato whaafita uli leo ua tutupu le termine nei le tunu usavea. Ia, ai balia foi lo fina ngalo. Awa e tolu ai nga savala au mai a ta o sa ili lau numero. A ua whala vela vetu ai nga. Ia e balia o tango tu i ai le numero. A wala papole, mana tua foi ona mafuanga le vetu tato numero runga tato por kalami savea. Po I lava le atunu e mana miele fsosani so lava se vaenga o le tūlafo no mai ati tau manisi o vaenga e fia mauti no fia manmala mai. E mor soson. Pa wale e pe ona tata talo le atunu e wha maruru atu. Ne ia vili mai les kaimi o lai lungo les telefoni wale upo muni sa vea. Waka ngofe se kako sintan me rei ai. Fai asi pisi o le tata telefoni. Iaso umai le ngata ilea ia alafo ia meta upu masani ia whaatala noa ma le tātou tunu upe o atu tunu le tātou ofisa ia mauwala mga o walponi o le ngāna na o tātou o unanga o le tatala o le avano o le tātou tunu tātou tatala noa ai nisi o vaenga mwhena tau tua ai moe E tila fia la le mea tauna fai. La su e mas ta fai le pus te mai tai. Fai masin te mai ofisa. Fai ma le ta numero le o valu se lau. Fai ele ta call center. Su e mas ta sponsor. Iyo. Su e mas ta sponsor. E te tongi ele ta te ine fai ngāru wenga. Ia le lei. Whaftai I le atuolo, bauolo soifua. Tai lava. I fia lama le nganga I aso uma mataibi uma tate sorta I ai I malau lua fisila whai. Ia e tā ua I le sāvali I momoli I le atunu. Mai sa fo le taimi le nei o le mālo roa onga. E ai fo I le taimi e boring ai le whanau o le mawhai o nao I whafo malulu, leisa activity, masa event e whai. Ia o nao solo fo I le whaali I o le tamuititi alu ta whao I le meo le shopping center ia pe la vea I vai pe tupu ai fo swa la pe o mana o se mea le se tanga le se tupu le tanga ia fatu I fo wa ia le sida fo tuanga I matua ia tali mana o le fana o le skemi mentu o le skama kiki sa ve mal fa fonga le tunu ma lokala le mana o le tali fa ko spepalu makua I musua le ia matua mana ia ni se o matua ia le nga fo le o le whanau nei loa le tupi whai de au pe whai ngā e whai nisi o whanau wale si le vahenga le tele ngā o I ita maiti o le ai se kupe ua aku ma isi uo whaatau ia lole poani si vahenga isi uo ai ma ngā oi ai le si tupi ngā oilo ar whakau waa ai ar vahenga le e le kala fo le
aval au mika miki si wakara e nim fena ve au mai fala ve leve waru apu fisi na kala o na ula vai e fautua ngai matua ia me se foi te mine o tu wanga le fana a fai ke si la fia ele o lava le fa so mai le se sele ni fa mo muli au woka miki o ta fa shopping center mai mau ki ngoa e ele kai me ina ngono tamatiti o fia ai po e se me o mana o ka kia lo fa fu le telo nai fa na o mo mulo ko loko isi fa na o le se kupe ale manga yo isi ala ile isi nga fu le ngo ye se me o fa lo au isi ya ko o lo i vai nga fu o lo fa lo no vole isi tu pe isi ya vai nga me fa yo no alo fia me il fa no mo fa tino ino so nga tu la fu no e i vai nga even fa ye o le fa ia pe o se activity fo le fa il tapa politila tamiti saula solo ta se vai a mo lo lima ta la na nga lu nga fo le nga lai tit fa pena yo ai ole o si de vai nga le na fa tio inicio fa ka wolo se fa mo le matu o ka ko kia o inga me ki o kala ia o do ai ko mo ta ko fa se fa mo e de to tu o kai me ke ka kala ngai se o lo bo ka ko ngel o lo le me se la va ia vai nga ia wa ai le te miti te tala ina le o lo mai fa nga ina ai e te le tongi no ngo me nga we e wa i le be tu e te tala le tanga matua le matua ai no fumo tu wa ile tamititi ala sa me pu le mo volio kama kiki makua la ngale le ni si mata upu et si le fia tala fe ngai mata la fe unga ile fa fonga le tu tai e ia ni si o tatu tu o lo a fia ni si o vaenga fo ia o ma la to soifua ia ai ni nai vai aso muli ane fatu ai lo o madli o le si le vaenga le tatu tala no so ai i o tatu ai nga tatu na fai masiaki na i o tatu tau ai nga me se lava tamam tina ma tua ia me se foi la to lo mau ngase tu nga po tu ngase tu mau le lo le tino po le mafau ona le vai aso nei le sa tu po le vaenga le sa vea mau tu ai ni si foi le wa fai si leva on madli ia se upu fa faingo fi mo le sila fi le tunu wa palanga yo la ko kingo tulu fa fa wala tunu e se fa no le vai e ta uma ye i e le o feilo i ma ainga le o siaki na fu i ainga i la to nei la vai fa tuanga le tato tunu fa mo le a tato sila fi a fa tu sila fi pe ka ke lo fu ni so tato ai ngolo no fototas wa kanga fai ma asi la to fu le mo se so sani o le si vai ngolo ye te mi nei fai si telo tato falle fu io lo fa tama i le malaya i le vai ason nei le ana i se fa vla be na tupui la talata mai tato nei sa voklen le ana ma wai so i fu tanga ta stolua ia o lo ye ni si falle mai la to sa la vele mula valetas ona o le ala lo fai susu engan tanga lo ngale lo mo fuimo po ani mafuanga o lo vai fo i le totelo la to lo tom fai e fa tupu le telo mu o lo fo tuanga fa mo le afeki si la fia o tona vilin tanga lo ngan le po le fui mu fo e fai se so ani fo le maka fi le ko inga le to na winga fa pe o le si vai ngalo Arsenal za o le si vai ngalo vai te mini fai asi totelo la to lo fai ni se winga mata ngai no fanga fai teli i te tonu falfenga luenga i te tonu falkalapu i taulanga whaatau o la vei tonu e kalesia i se upu whaamamalama whaafengo fie o le kango fua le kingo lisi o le tango fua that's an assault it's a decent assault o le tango fua mbese lava le tango file nisi o vaenga o totonga sao i lato o lo va ia pelf ia le fa tupu la ia le o ke kali tu lo le ngana la fa ngai o ka fa valia wa le ko nga le va ia le tunu le va ai a me se la volunga ali o le va ia ko kamalo o le kango le kamalo i do na to lo in tula e fia mari le ska mi le fika po le tango fo o le tina le kamalo le va mai le tina ko poi fa fika uli e yai te tau na ile fa te tenga fo le me se la va alum fa na utene o lo o no fanga fai tele mis le fal pas
ngolo yesi au fa le ma fo le lo ngofo I fa le pasine po tonu fo taulanga fa tau la tu te fa ni si o amionga fa pe me se fo tonu e le si vanga tilo le la to lo fa ngai na ia la wonanga fo le upa taxi ave pasi ia la vani so la to lo fa ni so nga to la fo no ia fa isi fa tup la ia vanga le o le si vanga la to fa ia winga fo ia ila ko la va ia ai le ni la e tulo I lumo le lautili. O le suru kula fongo ne mea. Pe fai mai fo o lo fale tulo fa fongo la tunu. A la ki kiro mo ko le lau kele lungo la wala ia wambio. E vai nga mfai ono mo le tu la fongo. O lo va ia la mal fa no le vai nga le fo dele. Wa fai asi te le o le fa fita o le o tu. E me se la va to tonu o falkala. Tonu falfenga adwinga. Ona wei ni si fo le wa mai le fai tiu. Tanga tapi wele ke e ia no fanga fai te le fai ia. O fai es fa le po yo li si o vai nga ia le fai tu nga le tunu e sta una tu le vai o le si vai nga sa via. O lo fai si to te le wa no ma fa na o lo manu nua. Heli lo po ma fu. Ma se la vale o ko ma ku e va tu to mai ti tonu e vai fo mai. Eli lo pe fa mai nga pa u ava tu fa su nga fa fa aka ma wai e ser fam kalanga le nga fa mai nga pa u ele nga tasi ma manu anga o le fa na u po e mai se fo tina po tama fo la ko o le fa tu anga fa mo le a fai wa sasi oi o ye se vai nga po wa ma o lo au se si o walo po tina fo por kama fo ko por sa nani ele leilo fa ma ni fa mtala ino vai nga ia mo ina ia longo fia e ni meta mai tai fo mai se so ani mo la to lo a fia lua fengo fia en ka au vai ke pero lo ka mai nga e fia mo lo mautino o lo vai ia la vai nga no telefone lo tato e le fa palangi for unexplained injuries for ia e fo ni se la to lo ma di liu a lo fa su ngam tanga lo nga lo la tala no la titi le vai nga le ma di so se tasi la vai ma lo so ifu ai Vanga mo mua fa pere le vana mai ngase man tu la to yo fa si le vana ngase ni fa le mai po wai do la ve di meta mai tai fo mai o ma fu anga won le ona ma liu sangi do le pepa fu le pepa maliu pe tai e ai ni so la to ma liu yo la to fa le fa fenga luenga po fefo ai le ai se ma fu anga pe le fo se fa meta langa se ma fu anga vai ngala ye le tau o le unexplained this por vai ngale ele o mo se fa meta langa ma tu o isa mo e mafai I lalo le tu la fono ia I la tau po le lo o fa masino lo ia va ia tino mali le ta o le karna e mfainga faika o kungo I la tau nei mari e sa I le ia ima fa mautino po o a mafuanga na mari liwa I po o a fo ni la tu susu enga e tau masalo mia ma maua se fa matalanga ini mafuanga sa mari liwa I la tau o le sine vai ngai te tauna fa matala le tatu tunu o le telo I la tau nei o kulum tanga nga le fa susu enga ai le o mauti no le ka o filo tanga le nga le lo tino mali o la tau ona avelo la ele o I fa msino le na te ba ia tino mali po le karna e fai in fai nga ma o ia foi le e sa wele kali pe fa sta tonga fa pito pele pe fa susu enga pele o le vanga la le tau na man malama il tato tu langa ye le tai ko ki kia kolva ia so por verso fo yo fatati ono mafu anga ai a faia kun kanga luenga leo saule fo mai sangi de pepa lai lo le fo mai mafu anga e uma ngai le o ile corona po le famsino tino maliu ai alusa ola vele fale maliu le la man na olo to ai nge fina ngalo to ai a vene yu tatu ai nge yo ma maula to so fu malo fa tai ta o tele ia le foi vai nga o ia tatu ono o me o le tupu ma tupu te minne ia ma le fa moi e a le talendo ia a me se li malo le malo ia ina ia fa titi ai ia fa fita au le tu mai tatu tele ma na mia ia sa no ni si vai o li si vai nga e te tau ona ia se fa te tengo le tunu se vea ono lo iai le si fa fita au li peto sili na tupu fa tupu la ia lo tupu te mine nei o le kau fa aleanga ma fa yo fa matalanga fa se fa matanga I se tas I lunga o penga ta fa ilangi o lo iai ni se fa fita au li lo fa ia
i le kua ia le se tasi o le skanga ka tulolo ngutu male afi. Ai le whamaoni. Io e whapea whamalosi, whaieni, whainga whaurungari i le whaso tulafono. Rape and decent assault. O la whautuanga mo i la tolo o whaia vainga le. I e mauti noa le lei o ienia whamamonga mau tutu sa tupu. O na e whaia lea o se whamatalanga whapea. I se leo. Po o se lo ia. A o lo walu le whasala lau lungo lo penga ta whailangi. E iai lea ia i la tau o lo tua ia ma o lo a whaina. E ma whai ona la tau whai ai se tangi. Whai ai se ripoki. E whaatatau ia te oilo tau whalanga. O na whai asi ko kelo lea tunu o lo whai ala vaenga lea. O le fia lea alu wha sala lau le ngai malenga. E winga i lea tangata. Ai le ungia. E le uni meo wha maonia. Ona iai lea o le vaenga i ono a fia i la tau le tu la fono. Ai a whai e ke si la fia. Sa tupu maolo iai se wha maoninga vaenga i o la whautuanga i atu. E le penga ka whairangi le tali o vaenga ia. Marilo. O le mtanga luenga leo maselo ia watau na sa ile se fisoswani. Ina ia su e ma whai ei lau matapu. E se le tau o le vaenga lea. E misi laba mana tua sa vea. Kasir ka ngaka le la a ver kau whaaleanga listangata. A fia o mailo na ainga. Le a fia e lunga tamalianga. A fia e le ngā luenga o loo iai. A fia e te tono le kārisi. Si whakare ke re ke lo le o le a fiango i latu. A e munumuliange maua e le wha maungia. Ia ngai ongsa ila i le e vaenga e mawhai o na mōli ai o e ma avisitangi e le tangata e wha sanga i ate oi. Inisio mōlianga se seolo e whai. E so o meilo marvaenga fu le lo le au kau wha maka. Ia. I le te tau apean tātou tanoina le telo tātou porkala mesa via. E le te tau na tupul vaenga lea. Au e ke wha maka ua le skanga kai lunga o penga te whailangi, po o lunga o lau telefoni, po o lunga o lala, po o se emaili, o nanga iai vaenga o le tūlafonu. E pui ai fo i lato, ma e iai le ia te tau. E whainga ave lako whaasea, marupu muni sewe. O tō tele nisi o la tunu o le ua mōlia ma whaasala ina le whamasinonga. Ono ni upu whaamata ua lato whai e winga istangata. E sere kau warkim. Manga kuofo. Kake kau upu tulou le whaafonga la tunu e palawa le mai kulou ia le whaafonga. Anga sa mo palawa le. Le kaimia e ke whai e se vaenga fo le ua iai so uroa ma so umana malama. Ua e whaafefea. Whaamaka ua. E ono a whaine la oi vaenga o tula whanua se. A threat. Ia. Threats. Pa ole tau lama po ole whai o se tūlanga whapena e whaafefe pe whaamatau ois tangata o le soli tūla whono. Sao no? Ia, o le si vaenga o tātou ora fu le por tātou tūla whono le mai e whatonunga le mai e mtanga luenga leo le ka o le police safety ora. O utala no ina le vaenga lea. Ona ua whai asi to tele o le atunu o la vea maloka ina le mtanga luenga leo. Ona o le usta ia. O le whaspepa lea. Le ka o le PSO. Police safety ora. Mana tua le whaspepa lea. Whatu ama whai ia ona whaonga mtanga luenga leo. Le whaspepa lea. Ma le whatonunga lea vatu ia te oi. Pe a whai ua iei se tari tonunga. Ma se wha maoninga. O lo iei se vivesinga tono lo ainga. Family domestic or family harm. E akuraran kanga luenga leo mumua. A wha maonia ue wha o lima i lo ainga. Loka lola o taimine na. A le ai se wha maoninga peke o ke whai mai ngā whasi oko. A le ai ni manuanga le se vaenga. A la fo i e whi nau marikanga kai le ai. Ona iai lea o le whai unga i mawhai ona whai e li imata mai tai leo leo o lo akuru ke minea. O le a le loka oi. Ala ave o se sibia. Ala ave oi. O le whaspepa la ngai batu i ate oi. E iai ngor whaspepa lea. O le whaspepa lea. O ai inga, e mawhai o na whaasa o inga e sau i lo a inga, whailoa i lo tōlua, text mai pefe so o kai mai i so o lava se awala i lo a inga. Mai le vāo le lusu ma le whai tūla, i le se fulu aso, e fua le i le onga. O a afianga o lo iei, i adwe vesinga o lo a inga. O le whautuanga le atunu, o le kaimi a wakore whasipepa le i ate oi. Waka kau o nga e tu ua rea le kwaku si po le whale le kai media.
ma i malanga e se loa au i leo e le ma whai no e se mtanga luenga leo se ia vanga na wa e aru e se male whali lua a whai wa watu ia whautuanga ma whatonunga mtanga luenga leo e ala de whaspepa lea le kakaunga e whai e nisi o vaenga whaamone mone e te tauane e ustaia ma ole vaenga lea leo se e ko okele pi fulele pi faale yango ye pi ka fa vale le skai mi lo ngala fam talanga te lio te mi mako ki o ko ya bakul pe pale kanka anu lo kanka le paka mai po fe fa ka ngo e se vai mo e se ta vale lolio ko sa ko i a o lo ko sa le i a vilia tu lo to rua posisio lo a inga po lo kwa oi fo e do e ko sa mau ki ngoa e ke mo ka ko se le te e e ke kulu mo le o fam sino ngai le so e ke maruru inga o lo na winga a fai lo le fa tonu ngale ntanga lo wata una e tu wa me e se mal fade wa ka mo e fai awa ele ma fai fo ile fa tonu ngale o nga e check lo wa finge po la automatini fai lo ka ma pe fai lo kinga lo ke lo fa un fa un mai lo ngai ka ele fai yo fo lo Facebook yo si lo ainga posisio bo faiero mariero no loko whatever like o fi dem fai alo tu si a la fo mel post office e ma wai fo yo de varga mana tu fa mai le tu la fo no le e le ma fai ona e fi so tai directly or indirectly o no winga e le fa ngulu so kai fa sa ngai peke wi ma si wala lo no winga a fai e suf mar fai kula ai mamo miki ai a fai e lima se furu waso a de fai ala se o kinga inga o le taimilia o le ota di tonu mtanga luenga leo o le ava no le leile ya te oi ki koi ma fa ufa mo koi ki maka le penga nisi o fa fita uni a wale so longa manui o lo ainga pe koi fo i mai e se ta o fa spepa le ma fa spepa fo ile e iai taimi malalo lava i tu la fono e fa asai un kanga luenga lo nge erwesi se ilonga umanga kusit fa spepa len fa mama la mai ki oi a fa ya tu nim tanga luenga lo ki oi se vea fa kan me se kusit a se va vale se mai e na lo ku la fo ba ka ngolo ko la fe ka lu fa fe ala ko fa fe ola foi de pepa fe e se la le ta u va inga vai e fa amata e fa ingofi a o lesi le mafu anga le lo fa sito hotel o tata o tunu na lila o lo kai o lesi vaenga e uska ngi anga nga fa swa ava ko ki fa mai do de aida e ko ya bea o le selem tanga le ngale pe a ile ustai e le si ko inga nga va tu sauno ya o na ro fa silon tolu la fai fo la ia ile fu fangal na le ai alu fo ko nga ko ki fa mai ia saulo pingero nga ka o ko nga mena o ia ele leila le mo ele o e ke o fasi o lo mo ko ma fa ga yo ala na tu o ka e vidi me ke o ka ko pukal mak fa ko tu ia me ko ia o lo ka ri o ba nga na mo sir fiele tu ma se la va ia sa o banga i tonu ai nga lo fai la va si fa tu la ia o le mafu anga le ale ona fai en tanga luenga le lo fa tonunga le le PSO le por pepa le ne ia tau ma fai le ni si au wala e tau fo ia fa fita le tonu ai a fai la volo le fai ne usta ia o e fai penga luenga lo sa wai no lo wai le la fa msingo ngala kario o si o vai nga tau na sila to ai la tonu mo le sa ngale mu o tatu wai malo fa tai le tau te le fa fonga bai le tunu o to te le yo ta fans e o mai les forili le fa talo fa mai o se fatu la wano mai le Loe Hamilton o le sunga ya Alex Rafaele se kona fido le uso o le si fo le fa sa lawi lo i kala estete le tio na a Christchurch Plain FM o Roberta Pelle Masina o lo fa talo fa mai le ta por kalame Christina Tanvasa to tele io il to wala wala na le no facility ba o is valile ta ele sau ia le sau no be ia o le sira va nga o festele ko ka la ver fai ia si telo ta vale la ver le vai aso nei mo io le fai si lo wa le tau man ko fu savia o le se fio ka vale
O le so ngā nu wha le mafu whau le ave kāwale. Ma le alu o nā, po le a fia fo i whala whasaina. O isi a vaenga le olo mafu ai, le telo tātou la vele te mina, tātou tāwale la vele te mina nei. I lau lava ia whautonga le tunu. Ia, whaukuanga māsangi le ka ke vei le tunu usa vea. A e tango fia le ava malosi, a e tango fia whala au whasainga. A o le lava lau manolonga. Ka kia ka vadi. Ne tau ne tango le tāwale. A whau e lunga la wala po e malanga, po fia lava se vaenga ni usi lau e malanga iai a ua bo o maile le lava. Whai maile tū la fono, wha a kūla ka vale au tafa i se vaenga o saunga le mū. Whai le se manolonga, o nga koe wha a wau e leo le whai ngā malanga. O le whainga ka ia sa vema le whafunga le tunu, o nga wheku unga i le saunga le mū. Po le ale le leo lau whelua i ka vale. Po le afu i le i lula i singi. Ai le ma whai a vaenga ia o na ka o fifa la velawe. Pe a whai ele o se whiri ta vale lo e whaungaina. Ma dilo, dilo. Wa i ka vale le ngā whaakua mtanga lue ngā leo, ia, e sa oire ka lafu le makua, ia lia ka kouwai au ka kopa. Ele o ko iai sem le lei o pa u ato o tō o iai, i ma whai ona sefe i le ka vale ma le ainga pe ang whaakua. Ke lo isi ta vale lo whiri te mine o whaisipongi sa ke lo ka kuki o ka kauri lo ku whafumarumu. O le si vaenga siaki le awhira ta vale. Ke lei o vaenga o fusi pau, ia wha amauti no le lei. O se lau pasenge le lei o le ta vale, e whi malanga i e lo ainga, ai kere i arwesi. Po le ale pingo ka ua keimi o sola, po le ale le lei o lau ave ave, o le iai o lo lai sengi. Pe kere wha asua a vā foi, po le asi si vaenga. Ai ale le lei nisi o tō ngā le ta vale pe o ka ofi, mōri, salkimi keimi kimu. Mo ki ngoa sa vea. Tiri lewa no e ono a fia i lau tawa ni malapia. O le vaenga le tatusanga toi le atunu wha mon mole. Isi kama i kupela i kikia ko kongi fo le service ai ma siaki e tatu tawa ni. A le ke le i o lewa no e whasauina i le soifu o le atunu. O le si vaenga lo pa i te mina e mese le valum whanau talapo. Whaisi sawa telo so o ngoi rungorka ko awala. Mana tua, e iai le taritununga. O le laisenge nonga lua. O le kaimi e piko i sili anga whaafenka i le whanau ma i lātou o talavou. Whio i e ka vale. Ai sea, i no la koua mga kua ware leilea. Leaf ka vale. O le so nau. O kaimi fo ia. E ese le tā ua mātua. Ke whesosoangi e le whanau. Mo le au ina le leo nisi o vaenga e te tauna lātou whaatino ina. I le kaimi lako ki kangofia i le wheuti. Ese la le tā ua le vaenga lea. Ona o lo vai mal fa no le kele o ainga o lo vili mai i tato o unanga i se fiso so ani vo le ka vale o lavia le sa men fai pa fa de insua le sa men fai pa fa ngala ver ka vale asu lo o ka i po lo wa finga e ki ka vale o men ngala via mana tua o le la ver ka vale a eso la ya no ma se siaki po o sangole muskanga o so ku la fongure e se la le ta ua fa mon mon insua ka ko ka vale se ve e se ta ua vanga le ta una insua ta tu ta vale mo se fa ma venga mo o male ainga ke me la ve ai i ka vale e me se la va pe ala via se si ka vale e ainga le na ma to tala no se furu mon ku a fe i le vanga la ko ke ko nge fe de pomori ai le o yes insurance ta vale e se ta ua vanga le mon mole matua a fe ki sila fie le se la sengol fa ngau e le te tauna e tu ina ta vale le fa ngau fe wa e au no mani la tu le sini a fa fio le sengi mo e mana o mia se tangata wa ye lu la sene fu la sengi po la sene lu tolu mo le lu tu sanga pe o va fo la ke o a tangata fo ile le fa pe lu ke o ala ke o nga o yer fu la sengi la ku le o tangata ele o fa swa va o tangata o lo mala malama le fo i ngofuanga le alu i malunga na awala e ka ngofo dum a le ngofo o dum ala ka ulu i le tau diel vainga le e se ta o le awa wina le ma fautu ina le fana fai le singi lua a wale se le singi maro lo mai ko isa ngofo ko ka ko pase se le tau una tango fia le fana tava por pas o upanga le ka ngofia se fi yo nai vainga na foi mo le fia le tru Tau lunga le tātal duanga le so.
Ona i ele mata upu sa o wala au tuai leo fionga, whapena fōi leo official komsina o leo tu tonu i Wellington. Ai tali mai ai i se tasi fōi o tabali i longo le tunu o lo ua vea fōi ma superintendent, ia po specifically as an officer i to tonu o le officer tu tonu i Wellington. Le sunga ia superintendent Fata Fanene Willie. Ona o le moi o le mata upu e winga stasi o li i malu o le malo na malanga i Samoa i lona wala ulia. I le whaatautonga o lona uncle ua avea nei ma pāle mia o le malo Samoa. Ai ua maesi e lunga upenga ta whailangi ma whea vea i tala whapea. Ai longa na iai se wala ulia, ai lona na whaatanga atu. E ona superiors po i lato e maulunga atu. E ba aia ia leo. Mai Wellington. Ia po i nei foi. O le a se fua whaatatau i protocols, le due process o mea whapea i lau sunga le satini. Teisa vea mo le fasili e tau fo na mana malama le lele atunu ia male lau tele fo lau whaafunga. Ia lau. I vaenga. E iai vaenga i se ese o lata lau whaamamala mai ne le fia whine nei mo le si le fia le atunu. E iai fuafuanga whai a inga e ma whai ei ona avatu le whaatananga le matanga luenga leo ia te ohe. Le leo e te ofuina ai le toninga. Mana tua fo i le whaafunga le atunu. Ma lia lau. O le toninga. Ngā hoa se kausi mea tu lolo whaafunga le atunu. E patino le toninga lea. I le matanga luenga leo ni sila whapia fo i Samoa, Australia. O maliu, o leo te iloa au ia savea, e mai le whaatananga. Marina. O le telo isi vaenga, so se mea lava po so se vaenga, po so se taimi o te fi ofu wina le toninga le matanga luenga, e fafo atu le ngā luenga, e te tau ona iei se whaatananga. Mua, mai le kangaka lea e lau sākingi. Tara whate ita. Yes, superior. O a ulea, ia, o rato te ita, ia, whapea, o a ulea, ia, e leo iengi o ka ai, o leo ke constable, o te fesili lau sākingi. A o fesili a kui lau sākingi, a e leo lava se malama lau sātingi. E kaunga fesili a, i langa pule. O lona winga, e iai le awala, e te tauna whaatino le vaenga le. Vaenga mo sila fia le tunu. So se vaenga la vau ngā luenga e whaatino ina le mtanga luenga leo i Samoa, Australia, po whera wala tunu le Pasifika. O Wellington, e sa ui le whaatananga o le vaenga lea. Lila. Tala whataitai, ia na tā pā le mtanga luenga leo a tio tātou malo i Samoa, le mtanga luenga leo ni isila le jogum. I le fono lea na whaia. O Wellington sa wailea. O le fionga o komsina, ia mai lātou na whaia whaiunga. Lea na mawhaio na masi i le matanga luenga leo e fisosoani. Tā tala noa la i le vaenga leo e tā ua. I le whaatautunga lea na iai. O le vaenga mua. Pe au mailo kusi wala auria, pe le ai. E le ai so na tā ua. Pe a whailea. E le eise whaatananga atu ale matanga luenga leo. E te whaia i le toninga. Pe a mō manu ngara whamtaranga. A sau le wala aulia, kai whakaikai, a mai le wala aulia a lo anko i kia au ke sau i lo i whaatautonga o au, tulou le swafa, e ka kauonga o whesilingia. Nau tai, po i la tau leo lo whaurungu e mtanga luenga au kileningi. Mai te tau fo i e te au, ona o whaamatala le leiai. Le mafu angolo wat, kad whakaikai. Ele mwhaingo whai aku fo ile le iai au teitai. O leo ke alu i le asofanga u o lo anko lea. Ai uma e o lea, o le whaatautonga. E te tau una manino le lei. O leo ke alu le whaatautonga o lo anko. O lea la ave ma pale mia. Mana tua la sa vea. Ia ele o to e po malahe. O lo i eise fe ese i ngai le vā o lea tunu. I vā o pāki ma whaaporikiki. O ina. E consider mtanga luenga leo. E tiri mtanga luenga leo. Po anisi o vaenga e awane i afia mtanga luenga leo. O lona winga la. Po ai lava e o fuinga konginga. Pe au maise kusi wala auria. Pe le ai. Au o mga o kean. E te tau maona i eise i oenga.
Ia se whaatananga mai le matanga luenga lelo. O hangi pe fe kupu muri hangi. E mawhai hango o whapea. Ahalianga mai le whaatananga mai le matanga luenga lelo. Ia pule. O ke whai ai le vaenga le. Lua. A mai le whaatananga. E fua I la o whaamala mana maina. I le mafuanga wa mai nge ke pera ruinga o whaamtalanga. O lo whai ako lo ke anu I le maliu. A e moa ewa e se risi mea ke kumai ai. Ona fesilingi ai le se kaimi. Ia ale upo moni ia. Ia o lo tiritilo ia I la tau fo I o wha au nulu ele mtanga luenga I le mata upula. Ia e le mwhaila o na whaamatala ati fo I le nisi o vaenga o talanoina. Sau malama. Ia ona maua leo se si whaamatala ngau ili o le vaenga. Ale me pito siri le ntahua. Manatua e se le tahua o le sotanga o malo, le vaa malo e lua. Ai mai vaenga la vaia. E iai awala, e te tau na uia, ina ia mawhai o na ofu ina ile tōninga o le mtanga luenga lelo, e so o lava se tangata e whainga luenga I tono o mtanga luenga leo, e mwhainga ofu ai whafua tō New Zealand. Pe a whailea, e leo I tutonua o se kaimi o se ngā luenga fo ia le mtanga luenga lava ia leo. Pua mamlamar vanga nesa vea? Manino le lei, alona winga, sa te tau, mai o te loa fo ai sa fai se whanoi ma... O te tatalo. O te tatalo sa vea mara whafonga le tunu. Sa fai se whaangoi. Mai le leilo na whaamalamala mai ne si atali ilea. Ia wai ka wakali I wai mo ia e o laila I titi si atali. E o te tatalo mai e folo tartunga masalo. Aina fai sa na whaangoi. Ia te aulava I pe fuilawa. Po ni vaenga o ke fio o fiela o konginga I lo mana o fodele. E te taua ona o ia wala o mea ka kawung whakingo ai. Sa wala ar kadi e re ai. O le kadi e le ai. Ia o te taltonu ia ma o te talo fo isa iai sa whaise whangoi. Ma I e folo taltonu nga masalo aina whaise whangoi. Ai peno tau te misola. Sa umalama. Koe whaise skakala pe a maise whatananga e whaina whailoa. Ona whailo te leo le tātou tunu nisi mai. Saudanga lau sunga le ni satine. O le tāu o le mta upulea. Ina ia whaamoe ma whaatoa fi mali ai la ngona o tangata. Ona ua la ngā ma peye fōlinga mai ai e o tauleanga ia lea fo ia tali. Ia po le malu fo i o le malo. Ai maise o lona so tanga. I le fionga le li pāle mia malona le aso le wha moe o le wha tautonga. Ina ia awaini I langa la ngā ni fina ngalo e atangia ai. Le loto le anga o stangata, ia pa o le whai o ni tala, ai le o marmalama I le sauce, ia mahala o mea o umona whatino. Ai whaftai I mo lau whamamla manga. La foto no le tātai mi. Tā walunga mai e lau o fionga. Pauala o te talo I le tunu ia mau pēle tō vai. Ma lila. O leo lo o whaieni si o vaenga fu I saidi ili e mtanga luenga le lumfa mau tino le sau ieni si o vaenga I la tali. Ia pēno tau ora teimu so le e se teimu whiona wha mamalama mai e I la tōlo wha ulu le mtanga luenga. Lea mata upu walo to telefo inisio I la tōlo o fesilingia lea vaenga. Ana nea fiafi wha te Samoa I le whaapanoina o tō lao mo tō mota me sa fui o tō teimi whaapanoina. Ia wafo tātou porkalame o maratu la fono I asfari te tas o le manatu o tū ia mo usif sosani mo oe ia I lau lawanga ngana e whaamamala mai vaenga o le tū la fono. Me se lawa ia stau whaamanga le fo I la tali I pol whatawa. Pawha ui se vaenga o la onanga o le tau tamari I lau sila sila. Wala whaafonga ne nea whiawha mnia fo I le tū e lau whiawha sa vea. Tai. Ia me se fo I la ingali ia o alo atu fo I le nei whai ungora vai aso I whai ngā mano lunga fo I mga lunga lo whenga iai. Tai lava. Ia whamungia fo I le tū an mako Pacific Warren tai au. O taura le la whain mako savaringa. Mako whainga unang kai au. Mana ia. Ia mawere tātou tunu u se weekend fia ma se weekend manuia I le lofo le tua. Ia tātou tue whilo I le vese fo. So I fua ma I manuia. After tele I lau fionga le li satini le li malu o le malo mo le taimi. Ia ua tā whaasoa I fo I le atunu I mata upu tau tu la fono. Awa le saunga le mu. Saunga le mu o le tātou atunu. Ia, tālu si le sapati I lau fionga. Mai se fo I o tiute ma Faiva masani. Ai o le ata whailo I pēr. Nuia tele ia le leia fiafi ia mesel fai unga o le vai aso. Ia le nā Samoa usi meil whaafonga o le whaasalawina o tātou tala I le Pasifika Samoa
ma New Zealand nei, Australia, le tāpenanga, a le sui o le Radio Samoa i Sydney, Australia, Miriama, Alalatoa, po Mare. Mahalo le ngā rurua tāle whalawa o se whaapoponga fo i o telefo le Radio Samoa i nei au auli. Ua whaamalo sira tāpuni o le malawa lele i Munich i se mani le pōna pō. Mahalo le ngā rurua tāle whalawa o se whaapoponga fo i o telefo le Radio Samoa i nei au auli. Ua whaamalo sira tāpuni o le malawa lele i Munich i se mani le pōna pō. Ina ua vai ai fo i drones o wheo haira la tāne iai. O li pote le CNN i le so ta wai se furu fitu whai ngā malanga sa whale au ngā ina le te o se furu le pōna pō ma pia ina lata le tonu wafe o pāsese o no ia swinga pe o na whae rua le pūlenga na mana wa'lele i se pepa o whaamtaranga. O isi po i whai ngā malanga se furu mana rima na fuafua atu mo isi a aira la tāne i Munich sa whaia fo i eifesu ia inga. O le malawa le leo pitara tamaine o atu i eifai ngā i la tōlo o whatuntun wina drones nei e pe ona ripotia le vai solo i mara va le ile atu Europa o lo fai so suenga ma o fai do mai de le ato e fai do se si di poti pe a mai ala sa dinga o lo fai nei o se va taua Japani wa nga tu nei mo America ina ia fa pipi i me tau fana mamao o Tomahawk cruise missiles o le nga yo inga pitara tamai le Washington mana pa anga i atu Asia e whao popo ai o rātou marusianga o whalau tere fo i tūranga ia e isi atunu e peo seina makore ai mātū. Liptia CNN o le vātau rea Japani o le awhaia i eini swinga i Amerika are le whapipi i ei o mea tau whao popo iai ia ma le whaia fo i o tole ninga le au waa ia ma whaio no rātou whaafoina o penga o le a whapipi ina. O le amatanga rua whenua whāna sa ni eise madienga i le wao Japani ma Amerika ina ia mauane a upenga ia o Tomahawks ina ia whaapopo ai le puipuinga mo Tokyo. Pai roa lai matanga renga le puipuinga Japani wa whaia rea whaatitau ia ma whaio no rātou whaamuta ma whaalawla vengia ni marusianga whaasangatau watu ia Japani e meise ni o spainga i se teimi wawe ia e meise fo ia whaia i se tūranga mamao a ere i taitai o ane i le atunuu. Ua whautua tangata i Australia i Sini ia whaamamau ese mai se no fuanga i le tu i saute si sifo Sini i le so o no se operation a reo o loo whaatino ai. O atapu ina mai de ea e ofisa whaasaralau wailo ai le tele o ta vale o nanga whaavawe a toma leo lo iai le no fuanga. Na wa ia leo whaupenga ina o paka i lumo se whale i Banania paule whautuanga o manino mai di poti a rau whaasaralau o lo fautu ina tangata ia whaamamau ese mai le no fuanga rea au whaatadia se whaamtaranga alua ia mai reo i lea whaalame lave. Ua saunore minister o le vai Papua New Zealand Winston Peters o nisi o taitai o le Pasifika sira i suinga o le tau o se whaamatau i le tūranga tau le puipuinga ia i lātou. A o le tua upito tāua o lo whea ma o lo lātou atunuu o le tūranga i lo nāti na ina po le development. Sa whaia sa whero inga Peters manisi o taitai o Pasifika le whanutanga awa maro o whatasi na whaia i New Yorka mana ia whaeroa ai le Pacific Waves no na whaeroa o na popolenga i le Paris Climate Accord sa ngai saola na whamataranga i taitai o Pasifika ma le sira a nisi i suinga o le tau. O lona manatu o le whaarau te reina mo le atina ina o le Pasifika o le tūtā o lea. Whaeroa le Radio New Zealand na nginga fo i di poti New Yorka se whamataranga na whaia Peters i se inu ngā tīna whai na ia whaeroa ai i e na au wai e mana o mia le raro langi le whaamaoni ma le mea moni. Ma whawhesanga i mare rui tau tele o lo iai o le whaaluane leo kasa o ona i le sio manga. Na whaata fo i Peters le 2 miliona o le fōa i a New Zealand le tausanga na tenei i le Pacific Resilience Facility se au nanga whaapitoa mo le Pasifika. Ma le tala murimuri mai Samoa, wa lipotia le Radio New Zealand ni lea so, whaamawina le sidia ma le se furu whaafe o tangata wa a fia le tenki Faiva, po le Faiva pona iwi Samoa, talu mai Januari, ma ua whaamawina fo i ma le lona fitu o tangata wa a fia le soifua mai lea whaamai. O le ripoti ana matanga ruenga le soifua mararoina, pe ona whaeroa le tio whaapa maroni sila,
Ua tā uai mai le pālota mai le piriota o le aso rua ngai le rua valua se tema na whaamawina i le whaititi o lau whai o tangata a fia e fua i le vai aso i tu atu. O le fitus fulfa pasene o tangata a fia mai le motu upolu e le o whai roa mai i le ripoti i le matua o le soifua o le tangata rona fitu o mariu i le whaamai a ua whaamawina fo i le whaamau peo na whaatupura ia le whaamai i isi vaenga o le Pasifika. O Amerika Samoa, ua whaamawina e la lato matanga ruenga o le soifua malaloina e rua sa rausa fururua i lato ua whaamaunia le afia o mai le songa fua le basanei e whai roa le toa tele ua toe manuia. O isi atu motu pe Rarotonga ua whai roa le whai titio le awa afia e manatu le whai rautusi le soifua malaloina masalo le por kalame whaamama sa whaia taruai ia e maiso le tali ane tangata i lapta inga mawhautuanga ma le matanga ruenga ua mauaisi a tala fia ma a tonu e leo toi mamao a ve sea a tole tenki Faiva mai o lato lau whanua. Tala ia le radio Samoa mo lau whaafonga mai le neifo iaso manuia tele le whai ungo le vai aso whaasoi ia. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Gotta think twice, we could be alright. Daydreaming how it will be on the other side, away from the noise and the bustle of smoke, to a place of laughter and a farm-side jokes. You'd be outside, just a swimming all day, cruising beach road on a Sunday. In the back of a Chevy, you'd be trapped. It's a hot 36 degrees on our back.
umasaloe malo umate ono afai olo walo fatu aele mana tu mai ai sawia oela pele pele Beiua o no foi senu uese O itaua le loto fa ale masani Ina uatale au feilo ai Fa'ano ai lo uloto lo utino e ua vai vai Sia ufeleni e tele wale masi no ila vai Sia umasalo e malo umate lo afai Olo ualo fatu aele mana tu mai Ae sawia oela upele pele Beiua o no foi senu uese O itaua le loto fa ale masani Ina uatale au feilo ai Ae sawia oela upele pele Beiua o no foi senu uese O itaua le loto fa ale masani Ina uatale au feilo ai Fa'auta, o le whanau, o le tofi lea mai lea lii. Ue ua whanau mai, o le taui lea mai a te ia. Ua la tamai le aso whapitoa mo le whanau. Ua amata fo'i o na tapena matua ma pese. Tamaiti, Faisa o ofu au lelei ma po e mai se video o lau tau loto ma lau pese o le loto a Tamaiti. Lafo mai i le radiosamoa.co.nz/White Sunday. O le video e tele ana reactions i lunga o le TikTok a le Radio Samoa o le amanu malo i se whaailonga whaapitoa. Ua lava le tau loto ma le pese. Ia awane i ova atu ma le 3 minute. Tapunia video i le aso iwo o kitopa. Tapunia palota i le aso se fulu o kitopa i le se fulu i le tae au. Afal se fulu lua o le a whai ai le launga atongi. A mata lafo mai lau video i le aso lua sfulu lua o se tema lua afe lua lima. Matu ai o le tala lena. Te pena mai lau whanau mo le tātou tauvanga. A wā le lātou aso fia. Mo nisi whamtalanga, whafsota i mai le ofisa le Radio Samoa, lua ono lua, tasi lima iwa tolu. Ia mania o tau mātua, whapera au auna e tua, ai ono mātou e whanau saifua. A fia maua sosa, Omega ka, ia maloi moa, Omega ka, tabale tau mo fie, Omega ka, fili mai loi le Omega ka. O
o Meka Cars. Lua selau Cavendish Drive i Manukau. Po le telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega Cars. Umalole keisi le Omega Cars. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i maangele whaapea manrua. Mo le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whanau witi. O tupui pui la COVID is fluiva mo i lātou is fuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni 255-25-valu. Mo so wano e whaatino ai nei au nanga. O fisa fo mai i maangele i taftafane o le McDonald. Amanrewa e taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Ia, toi whatalofa ia te oe i le Gagaifo Faiva i le nei aso ma le manawa fo i o ngā ruenga. Ia, malo le ngā lurue o le o se e mai i le sā folau o le tamaitai ati mai le tātou whaleta vale le Henderson Cars. Ia, whatalofa atu malo le soifo alo foi le ngā lulua i le nei vai aso atoa, ua tāua lunga i ai tiute ma Faiva o le atunu. Ia whapea foi lau fionga le te maitai. A o tā uala, ka koe o mai foi kai au? Iho. Ia malo se fosavea ia lange mafea te ero whapampa poina sa po kalamere nei tu lau le aso. Ia malo laval ngā lulua ia le fawala malama whai u ia ngaluenga le aso ia lo vai pele lo fole sua ia te tātou. Ia o amele nai tua sa ofisa o manu ia mea uma vai te peo o tau lolo wa mai fo le tau le nei a fiafi. Sa o le lei oe. Na matango fie le lei aso i le ala usu fo i le tai au. Ia le o pe o wawa i atu. Ia ua whai upuka fo i le tuolo le timu. Ia le a whaina o ngā luenga le lei a le tua e. Whaasusu ai fo i le whonga ele. Ia, o le tangata la tō o lana a mio le nao le whai tio i le lope vevela pe malulu pe kimu pe la e whai ale tala le tangata. A mali tātou ofisa ma le lotoa le nei aso. Ia, o se ripoti atu i le tato ofisa nei le nei aso atoa ia sa whaatumulia fule malo la tunu sa whapeona nga e me apalaini ala tu sa avale. Ia o nisi o tato a inga le sa whai malanga me la loi Palmerston North. Ia ma Wellington ia lo o toi tu umula sila loi miolo o whapeona o ma wai. Ia o le sa malanga mai nei lunga nei ia e piki ala tu sa avale. Ia ma saini ala to Konkorate. Ia o nisi foiolo whapeona wha uma pele lot ina o le telo le applications a whapea ona tu ina mai lungo sa so emaili ia malunga sa telefoni ia ona o isi fo i sa so ainga le sa whapea ona walk in mai ia o lo whapea ona ngalulua le nisi o le officer ia e wha uma ona la chala so application ia le tapuni ta so nei le tulai ono Malo, whaptai. O le aso fo i atai au, te tala le tātou ofisa i lale taipi? Ia o tai au, e te tala tātou le tulai iwa, ia e tapuni le tulai 5. Ia o tai au le vawe ona tapuni i tātou, ia ona e tua la sa, ia ona o foile la sa, ia e so tala tātou, ia pēr uma mai lotu tai au, le tulai skulu, e tapuni le tulai wharafiafi. Ia, malo, whaptai whamnatu le tunu, lo iai lava au tau finance institutions e whai o le whatupe ai pe a whai e le talawhea ngai maisi finance companies ia ai awal popole pe a nga ia tu e whatupe le tavale ia whaftai lava sa vea mo le sulanga lea ua e tā ua e sele tā ua tele ona le toa tele lava le malo la sinu o lo whapeo ona tamawhai mai ma vili mai wala au mai e fia apalaini tā vale ia au le sulanga leo lo ia e whaisi le ango le ngoa ia ma le lava le whaasoa ia a whai o lo o i le sulanga lea ia au te pole ia so mai o lo ia le maso finance ia le maso finance le na e tio mo le leanga le ngō po le back credits ia ma le tangasa o lo whapeona le lava le whaasoa ia o lo iai lava le maso au nanga maso te susoani e nei tangasa fo ia le leanga le ngō ia ma le lava le whaasoa ia so mai ia pevala au mai fo le maso numero ia e susoani e stuai mo se sa i leo sa avale
Ia, le application o le tangata o maua le pensione, whai un sosoani le tangata full time, whamalo si ai ia le application? Ia, whaale sa vea o le tūlanga leo lo whapeo ona whata ua tele i le taimine i le apalaino sa avale o whaamalosia mai pia e finance le tūlanga leo le tangata benefiti. I o tangata benefiti matatu tamama sina masua le watala e pensione. Ia mana o mia lava lo watali I po lo wafine po se si fue le a inga lo whapeo na full time. Ia e sawe join the application. E whaamalo si ai ia le tausanga o lea e te benefiti. O ia inga na lo whapeo na au mai finance. Ia e tau lava o whaatasi le full time. Ia male tangata le benefiti. Ia ele oni tula fono le Henderson Cars o tula fono. Ia ua masani ia o tula fono lava lo whapeo na au mai finance. A ele mawhai ona apalai na se benefiti. Ale ai se full time ia ele mawhai lava ona whai se tala sanga le tangata le benefiti musta avali. Ia, ma lo whaftai mo le tātaimi, ia ai awai le tā telefoni ma le tuatusi. Ia ai le tapunia le sa por kalame fu le nea fiafi ia e gala awasu le malona sunu lo fapeona fia maua se soani fia apalai se ta avale ia vala au mai ia le matonu mervili fua o le o vale selau fiti tasi ia pe susa o mai foi I le mato address o le tasi iwa fa I Kevin to Shrive I papa toi ia pe I meli mai foi lunga I le mato Facebook page ia nei alu le Henderson Cars ia malo faalo love of tile of savea ia tato filo ai au le sapo kalame masani ai manu tele la fiafi Ia, whapena fo I tāwhenua I le asua tai au, manuia ia le toi fo iatu, o le sauga le bu I maoto malawa e whātua whā, soifua I le nei taipi. ia to fa soifua savea alo fatu Le whātua I hale nā. Ati mai tātou whale tāwale le Henderson Cars se lau iwa sifu ma le whā, Cavendish Drive, I Papatoi manu kaunei. A leo le nā wala au telefoni o le tātou telefoni le heise tongi o le ovalu se lau fitu tasi. Ia, ona toi e whauau lea o le whaatalofa I a te oe, I lunga le apia fōlinga, ia whapea fō le tātou Facebook page, po le tātou YouTube channel, whaatalofa atu I a te oe, I lato uma o I lunga le ala tele le teimi le nei, I le pisi fō I o le manava o ngā luenga, o le ua toi titi afa tolu le tu lai lima I au ki lani I New Zealand nei. Ma lo le tau wata I lunga o ngā luenga ai mai se fōi, whaafoe le lei lau ta vale. Keep a safe travelling distance between you and the other vehicle in the front of you. Ia ua lana ua mase se fōi le awala. Ia ai whaatalofa ma whaafelo I atu fōi. Ia I lato whaato a maua leo le amanoa. E whaalongolongo mai ai. I le au nanga ma le tautua al siu fongo Samoa ina ua whaato a to ai taunu o mai I lau whanua me ele o tamaki makau rau I au ki lani nei. Ma lo le malanga manuia. Talofa I ate o tau ta mamitina mātutua I maota malawa, maota o tangata mātutua, maota ngase, po whea lava, o lo o maua mai aile au nanga ma le tautua ale siu fongo Samoa. Nahi ta mātutua matina nei e aile ta mā ia au mua ave, ia whapea whau ia le tina ia au auna, le nofo alo ma le ai ngali I tuatua I wiri I manurewa, malo le tapua I malo foi le tatalo I ngā luenga o lo o whenga iai malo matama whanau ale atunu. A vea foi le nei awanoa, ia e whatalo whatuai I lau whionga le li paribia, ia a o masi I mailo na ngase mal whalaefu I au ki lani nei I le mauta ngase I mero moe. Whaamui moe, ia o lo o tawala atu le lofa le tua, ia li I matamai tai fo mai ma o la tuanga waa whaapitoa, whaatino ai I a tong fitinga, ia o waila au, o tautonga, o a uma me uma, ina ia mwhai o na toi whaafuisia le malosi o lau e fionga, I le li I pandemi o le tātou malo tuto tasi filifinia, whaau uina, I le pule a tangata. Ia.
ia lau sunga lauri le mali toa Honorable Prime Minister ia whapea fo i lau whaletua ia e maise fo i la tau o li poina le saunga le mu o le potu o lo o malo lo ia i lo tātou li pale mia mo moli atuai o lo whaanga ia ma whaamrianga i lau fionga toa fi malia le tai ina ia maua fo i le langona fi le mu i vaenga SS o le tino o lo o a fia i ngase ia whatalofa whapitoi lau avta vale lau avka vale la pisi solo e rungo le ala tele le teimile lei taxi drivers, bus drivers, truck drivers, Uber Eats drivers ia whapena fo i le au vaenga i o lo whia le ngā ruenga o le courier services ia ai fo mele au aveva o le au aveva lele va so le na sei bava today fato a mafilo ai mele telenga ya fa lave e lama puni li I kapiteni fatalo fatu le ata o save ya te orbal faltua ya ruby fa tai le ava lo sa tato felo ya I fa tai le fa lo ma volunga sa ka ku o nga fa ka si ya mo ria o Faiva le vate tea o Faiva le ngata I fale o Faiva le vate tea ya fa pena fo ia Faiva o le tua vau ma le tua sivi fa ba lo le ngā lue ai I la tau lo ngā lue fo I ofisa ma fale ngau si mea ia o leo fa pe fo I o tau le mamalo le vasenga o whaia onga le atatu o e tale pese lea alo uso le sunga ala vale sua ia po le ala I le fola lau vale sua ia fatalo fatuai li lalo I fola po lau sunga sua ma le faltua ia fau le no alo ma le ai ngari I Sydney I Australia la vea I mai Samoa tatou fo I mai loa ia kako ting lo Suddenly
le to'o e tangai i le ata. Me i fa'a mamato i fofonga ai whai mawa ainga. Te le atu nuku o le lano langi ua pule ai saina. Tonu tai ai olo ti ute. Le pa ua fau salata la fau a solo le fanute. Me a le fa atasi le atua a o e tau tai. E mata la fua e leo leo ina le ai. Me i fa asase ina le felanua tele ai ale ma fai ona tutongi ua ave o ta ele ele ona ia mea sina o le tatofi mai le atua o le tausi mea o le samia o le vau matua ainga manu uma aua e te whaatala noa ma ai mamao ina i whanau ma tukulanga lalo waoa maulo wale malau a soa me i motu sia ta te mativa whesanga i ai te te o la fia fia wa mana tua o mea uma e i ilele o ni aroia tuai mapule aina mala totana ala maya ua matangi tau ua ina lausa oia ue tamusue Samoa i toe polonga mapule aina mala totana ala maya ua matangi tau ua ina lausa oia ue tamusue Samoa i toe polonga le tua lave ai Samoa i le nei mala. E ole la, le si ufonga matungo fie o le uso pele, le ala i fola, lau vale sua. Ia, mana tua ai, o le pese le na mua mai lava, i le lua afe lua se fulu. I le teimi ua mata fo i o na vale fo ngā tia, i whainga o upu whai o malo, ma whainga malo i le nāwai tau. Ai, o le mana tua ai o le sunga, i a lau vale sua. O i mātou nei, o stasi leo a usoa i le misiona, a o talavou foi i le ekalesia Jesu Keriso lau pa i o aso ngatai. O le vai taimi lea, o i mātou nei sa tausia ma whaapenao na whaafailele, ma mau popo musika ale ekalesia, e ala i le misiona. Ioi, e le ngata i te au nei, le Alda Lavea, Alda Su'alau Vale, Elder Malaisa Ilisanga, mana tua o tau le nā fau i tamahali. Elder Keenan Kanahele, Sister Dawn Maumasi, Sister Purcell. Ia, o le tōtele le nā, o le mātou au pepese, ma le au tusi pese, ma le au whai pese. I le misiona Samoa, i le tele o tau sanga o mawai. O vea i mā ua, o fisoa soani i le perestene, le sunga ya tanga loa malingi tia mai le afio anga o sale longa o fai lagi foi le forlanga ai mala ia o nai tala ia toi fa bana tuai le soi fu te lavou le ola te lavou ia fa pena foi le foi natu se vai nunga o lo o langa
le ngā luenga whaamisiona po le ngā luenga tālai ale ekalesia a Yesu Keriso lau i o asungatai. Ma whaafai mai ei tā leni nei na fua i mai e le tua. E tau wala mai tutonu o ainga. Ia, whapena e le ekalesia. Ia, ua mātutua, e usu whaatasi ala pese le lotu. Ma pese le laulanki. Ma su e mau kupe i pese le laulanki. Ia, whatalo whatu sua. Alo le soi fumaduia, whaftai fo le nā pol kalame. E te tau ona toi whaola pol kalame le nā Samoa vaila laa i luma. Toi whatalofa la ia lea e le tātou apia folinga. Ione tau ili o uu valu toloa, whapena fo i Iakopo Malakai le pua. Tālofa le usunga le whawhengai ka malo le soi fumaduia. Ia whapea fo i lātou i au te wawai atu. O lepa Melisea from Sydney, Australia. Christina Tanuvasa from Melbourne, Australia. E seta tango moa. Ia, Evangelist Rarotonga Miti. Fortino Josefa, talufa sister. Ia, whapena fo i le sio tua fine ia Erolini. Ia, ma utou umalava e mesel tātou ta māmatua. Le fionga ia Masoe. Ia, Josefa. Ia, whapea fo i ia le tama o vai singano. Whatalofa i le tamaita i Asiliana. Watching you from Auckland. Nice to have some local fans and local listeners tuning in after work. Looking forward to having a beautiful, peaceful, and a wonderful weekend. Utita moa sili talofalava whapaia puleai o so le mulu sauvao o silau la ulu. Malole sui fumruia ia whapea fo'i leo vanga leo lo mai mua mai i Queensland, Australia. Patalo fatu o leu so ia uvalu. O taile lua, alofa tiai, malole soifua. Ia, whapea fo il tamai tai timu ia i pai tele. Alole soifua manuia. Whamai alofa tele atu i le fionga i le Honourable Prime Minister of Samoa. O mātou te talo mo oe. Ia, whapea fo i ia le whaletua. Ia, tupea Heather. Ia, pelota i vau, Fosse Schmidt. Olepa watching you from Sydney, Emma, talufa Emma, vaipu a, malolo sui fumanuia, ai a le pata le mele. Malolo sui fumanuia, William Brown, Angel Nathaniel, talufa lava, malolo sui fumanuia, watching you from Jewelry, South Auckland, talufa, ya malolo ngā lua niva yaso, ia tuli matai la ia mamata i tū ia le whai unga le vai aso. Ia e mau hai le fia ai maise fo'i o le awandonga le lei. E sa ili i malosi ai. Ia ma whaola le lei au wafi. Mo le vai aso fo. Nei le whasisi langa tā ua lawa le nei. A vea ia fo le nei awanoa. Momoli atu ai wha maisenga, wha mawhanwhananga. I le wala aupa ia le atua, i le tamao le ainga, tamao matua ia aunga silila patane. Ia o le tamao, male tu a fasino i le uso ia aunga junior patane, male a inga ali, ia, e le o se loto i tātou patane, po le telinga aunga, o le finangalo faito tasi o le atua. Ia, o nisi fo i o a inga woma e masadi, ai mai se o whaala puputonga o nuu mawhio anga e kalesia o lo ua siasi mai ai ma whi moe ai le malanga o no le wala aupa ia le atua ma le au pongisa o lo wha malu ai lunga ia o le tatalo le nā le i atau sevea e o atu i maota malawa ia le wha mawhanwhananga ma le wha maisenga ia o no le whaiva whaito o tasi o le atua e leisi si pule ai ia le au le tua o ia na te au mai o ia fo ina te toe fa fo ia tu le tangata ile pa ia o le afio anga o le tātou matai siri i le langi. A matatu se tala noa e tu sai ma le mata upu leo lo o lungala lo ai ma whiangi a i ele matangi lunga o api o faulinga. Ona e peo na ufa i atu. E iei ala o mea. Mai ua vevesi e fo i istangata e atangia mai ai. Le loto leanga ma le loto ele lea. Ina ua malanga.
le sunga le li I malu le malo ia Constable Schmidt mai New Zealand e wha ma malu lona tusi wala udia na au maia i le wha tauto I na o le fionga le li palemia o le uso lea o lona tama po lona tu a le sunga ia Salemo Schmidt ia le na wha alo alo tāua le tātou te loi wa mai ala no utal no atu le sunga ia whata le superintendent na ina lo I le officer komsina ma ia sauno mai ai le ise leo leo ele mal malama yo na tiute e tu o tualu le ai au ia a wala o mea ia mamalanga ai a wane nei mo uso to lua na malanga mai America o lo o serve le army ma le military a America ila o malanga mai I maliu o matou matua ma tuangane o le matou tina ia e o mai ai o latou toninga mai le mawhai ona sau e au noa ma se whaatananganga. Whaatasi ai ma whaamurianga ale malo Amerika. E ofu mai o latou toninga. E la ei mai o latou toninga. Ma o tonu foi. O se tūlanga le lei. Le nā mō le wainga mawalunga ale malo tele o Amerika. I ona fita mō latou matua. Ma e fo la le talitonunga. E le te I malanga. Mauna toninga le sunga le li I malu o le malo. E matula I mai ai I o. Ia a o mo tangata lava. Mo le tangata lava I nā tumu I le loto leanga. Ma le loto ele lea. Ia maso na whaia ia la I leo nā tala. A le e loa pe I ona sauno fo I le li malu o le malo le li satini. E le taimi o le a whaalia. Tūlanga mamalu mo le alo I o le malanga atu. O le ali leo. E wha mamalu. Ma tāpua I le aso le wha tautōina. O le uso lona ta maa ua filifilia. Ma ua wala ulia. Ma wha uwina. E avea ma pāle mia lona valu. O le malo tuto tasi o Samoa. Ia wha moa I fola ia leo. Lau fe e ngale le piko le ngale. E ala na mafua mea wha pena. Ia o le loto lava I nā leanga. Su e lava se mea. Na ia masai e le lau whai. O ka o kai. Ta ino I noe. Ua pisa o ai. I le malanga le li leo. E alu. I se saulinga sili o na tā ua ma le mamalu. Ma le pa ia I le lavasu. Se vangana isi au li ina alato wa biu a fa ave anga fa o e do ai le kau ka le ki bale lai ki kelo le o le ngi fa tu lo fa funga mai le tu e le I ave ile bel fiu la valeur tanga to I ave ile fa malu yo e a male mi ngau male fa alo soundinga te tele fa pende le tu e wha leo ai le me tau le tautonga I luma le tua ma luma le tunu. E le fia whaia ia ini winga pua wha pene I luma le tunu se vai atu le wha whonga. A lawalanga o a mionga na mio meola. E le wha pene au na whaisia tātou o tunu. E li poi ia mata ui I tū maanga mamalu. I anga wha alo. O anga wha tupu, o anga wha tamali, o anga wha whaleu polu. E wha pena. E fua I luma, fua I tua. Ia, whatalo wha sa meme lo wā, malo, leifi fono, Isaac, tuitama, malo, soi fomanuia, si manua Josefa, from North Shore, Sangele Filippo, checking in from Seattle, Washington, Tacoma. Talo whai malo le soi fomanuia. Au tātou iai I nai Tacoma, Seattle, Washington. A talo whai le tātou ta mamatua. Le fionga ia tavu I le ota Peter Strickland. Wha pia fo le no whaalo ma le ai ngā lii. Ma le malu fo o le kalesia. O lo o tau. Le lango iai, ma aua iai. A Yesu Keriso, au pa ia o aso engatai.
Ia, o le ata o toile i nā o le mata upu le nā. E winga i le tōninga ma le salute. Ma le alu e wha alo, ma le alu e wha mamalu le wala o wina. A le wha peo seisi atangata. E le aia ma seisi e pisa ia mea. Ai le anga. O mea o ma e eilo na so tanga i le fionga. I le laudi al mari e toa. Ma le fionga le palimia. Le ala iona langalanga mai loto ele leo tangata nei. Ai, ele tue tau whailo. Leo o tō whaalongo iei ma wawai i whelo nei tangata. Ngaro o kai e pia kawa ai ni iai. I leo ngā li i le nale o wale lopo whiwesaki sake iai. Ua toe lau e lātou waenga, lātou media, ma lātou e sa ngā lua e le whaunga o le tele o le meo le ngasu. Ma le la pisi. Ia le nā o to inua i ai. Ea timu ia i pai e tele. O whamatu e tuale, whamatu talofa tui sa mau malol se fuamaluia. Violet, i ua malo fui mono. Malol se fuamaluia. Fale Baker, talofa malol se fuamaluia. E South J. Moores from Sydney, Australia. O kai. O le mea le au skadia le langa mai lunga i a whaftai i le. A fio mai le tātou po le kalame, ia mafuta mai fo i lalovi mama tia, watching you from California. O si uao sa tele mai na i San Bernardino, ia, whātalitali le mai le teimi e taunu o tuai lau pusa vai, and then call me that you have received it safely. O maiti whawesi, talofa balole se fuamaria, whapea fo i a mose, tai le mafuta mai o le ftalenga ya au pa aumala na courier service ai o whaalongolonga mai i lungo le ala tele whatalo whatu le atou sa vea i ate oi o mai la utala noa e le sunga i le pali papali i John taima le langi a fele. O lea so nafi le nao na whaleo mai ai. I se whasisilanga whala wai tele le sunga le pari tele. O ia lea o le officer city po o le pule au au. Ma le whaululunga o mtanga luenga. O le whamsinonga. O le sauluanga la le sunga le pari tele. E winga ia i la tau ia. O le o ia i tonu. O le vasenga. Ma le itu tino o le Samoa Law Society, po le Law Society of Samoa. Whala putonga a lo ia tu maunti tono le atunu. I le whadi ai o lona whanonoa. E tu sai ma le ai na foi. Ia ma le whautuanga o lo au maia. E lo ia o lo iai tono. O le vasenga. O le Law Society of Samoa. I le lefe tu na i o le lātou tō whā, ma toe tanga i masila i le awalana mai ei le lātou tusi. O le tusi e ave, ina ia whailo atu i le fionga le li palemia, le whetaui ma le talawhia ngai. O le se ei o ia i le tofi palemia. Toe u le isi o na lima le tofi min stao leo. O mana matua na fila o pola kalame. Le mata upu le nei ua ngalo nimo. Pe ua ngalo si o foi. I le vasenga. O le saufa inga marwhalapu tonga lo ia. Samoa. Patulo watu i pa ia mamamalu masani. Ai i lau tau saufa inga male tulanga. O lo momoli mai ele tusili nei. O ufisilingi ai foi. Loutou le malmalama mamanga whangafa. I se tasi o mata upu whawai. O le tūla whono maleala o le tūla whono le na olo au maina. One of the most basic fundamental principles of the rule of law is what? You are innocent until proven guilty in the court of law. A whai o iai ni mōrianga o lo whaati ti e mawhae e ilunga o stangata.
A o lea lava ele I whaatinoina se whaamisinonga, pe ua uma fo le whaia le whaamisinonga. A o le I au maia fo I se whaai ungo le nā whaamisinonga. E tū mau pea, le tali tonunga, ele ai se soli tū la fono se I vanga na ua whaia le I ungo le whaamisinonga. Malafo sala ai pe a wha maonia, ua soli se tū la fono. Ioe. Wanga lola ya o tōu, le nā basic fundamental principle of the rule of law. E ta wame o tonu ina pea oe se ia vanga nā, ua la fo sala ma wha maonia se soli tū la fono. Right now, le whatua umatu io. Ia le whaamisinonga le tātou te tālia le asolo le asongafua le lauele I unga le whaamisinonga. A o lea ua o tau au mai al mata upule nei. Mai whailo mai fo I le mata upule nei au tau ia. E le ai masesi e iai sona maamlama I le fatu ma le ano fale o le tū ma le anga I whanua Samoa malona vāno nofo. Ioe. Nale wingo le nā upu. Lale mea o tau whaia ai ma whaatasina whaapea, le tai o le atunu, le tamao le atunu, le pāle mia filifili o le atunu. E le se o tau nofo ma pō le whala se le matila, se I taunu atu le whionga le pāle mia I Samoa. What a timing! The most sensitive issue. Pea o tango e whaale liu mea nei. E lei masisi o tāpua I mai le ngase leo whaari loa mai mātangia mai I. Ana o seisi fo I se a vane se whautuanga, talo whai le te tai o le atunu. Oi le whai ai. A pēa si I tātou tālia lupe o maunu. Tātou lofa tatalo ma whanau lo manu. Ta ia toe ta liu mai le whai ngā malanga ua malos. Au lea le me le whai. E le ngata o le ti ngā o le tino. Ono o le ngase wa a fia ai. A o le whaati ngā I le loto ma le anganga ma le mawhau whau. Leise tāpua inga. Ta mai ave I ele tus. A o nisi o I lātou nei. O taito o lua o whaamasino lo se ei tono o le whaamasinonga le tunu. Lalme o le avea I le vaitele. Ina ia whaia I aise pālota ma se whina ngalo. Velo aso matongi maa I aile tō whālo ia uma o le atunu. Ai whai whaapu mo o whaapea. Ona momoli mai lea, what a timing. Look at this. The most sensitive issue is when the Prime Minister is here for medical treatment. Not only he is a patient with pain in his body, but this letter is so insensitive. No courtesy at all. Not even a reconsideration of the pain that the Prime Minister is going through. Le mana ia le se I whalongo mai I lo ia, a o ngango ku ia ma watu I toi ngā tala ia. Le ai so tau fatu ma so tau loto Samoa. E tilo ane ai mwhapea, oi talo whai, oi le whai ia, o le te tai o le tunu. A pēr se I tātou tālia lupe maun, ma tātou nofo ma tāpuai le ngase o le palmia, se I taliu mai I whanua. No. No courtesy. No consideration. The insensitive of the issue is even worse. You didn't even think someone. Nei se fatu. Anyway. This is politically motivated.
tū lei mai e isi tangata. Obviously, wai loma mau atu. You can see it. Wa ai ma mau atu iai. O te matuai o uofo lava. I le nei mea ua vai. Ai whafonga la. La men tau le tusi a ia tu le epa peo lo whai atu. La men tau le tusi a tu le epa. Tu sa pele eini mori ango tu le epa. Ai tau an tu spe ai. E le fitou ilau mena e whai o lau se e il paramia e toi se e ma uu i au lima le ua o le matanga luenga o le minstar o leo leo. Tolu. Le ala mea na o tau le tusi e avisa o tau fautuanga. Ia tu le epa. Ina ua ia whao ngā se le malusi anga wha pale mene e toi au mai ei ma wha whainga luenga. Whepore ai. Lo pati atila. La men tau le tusi e iai. Wa ai le tātou tu la fono wha vai le da ua soli. La tu la fono wha vai. Olo iai le tu la fono wha vai o wha msinonga. Ma le pale mene. E le anga waa whepule i a tila. E avela na mata upu i tono le pale mene. Aisea, le anga ele o ia o se wha masino, o se wha masino o le wha masinonga mawalunga. He is not entitled to it, to have the 2/3 of Parliament decide his fate. It's unconstitutional. Because why? He is not the only people that are entitled to the parliamentary supreme 2/3 are the Supreme Court judges. Not the president of the land entitled court. Le ai. Dalalmento le tusi whapena ia. Ia tu lepa. Ngu. Ngu e sea. Ewe, tau te nofa ma le tulafono, ala me tau te pala aia ia whai le tulafono. Ma whao ngā le tulafono. Why didn't you write to advise to lepa? Ele anga waa a tila le mata upulea. Ele au mai e tonu mwha mai mau ai le parlemene. And it will go down in history as one of the worst ever decisions done by the Parliament of Samoa. Now, Fayat. Mo lia le whao lima matuia. Sasa le ulu le taba. Leo le po le whangu. Nuti didi iai le ulu. Manu ato atunga. Avel wha msinonga whai tu malo whaia ina wha maonia molianga o le Palestine o wha msinonga whanua mswafa. Ere lai titi le tofinga sa se ai. So e whai le apili talu sanga ilo ilo. Sau le High Court and the Court of Appeal whaia ina wha maonia matu maupea. Le wha maonia molianga. Ai ale me whai atu lepa. Malei chapipi. Ave to tonu le palmene wai to tele i lato. Ai avatu. Whai ina le pili. Ioe, le mea lale na. Whao ngā se ai le malusi anga wha pale mene ai ngu ai le ofisa lo ia. La tau tele i ave, le Law Society, se whautuanga. A whewhoi la o ia le tātou lo ia sili le nawai tau. Ngu umatangata, wasa uma i lima o tui le epa. Ma le tō tele le whainu mera le HRPP, le lua vai tolu. Le palemia, le ua, o le matanga ruenga, o whaamsinonga. Atu ai maua o le matanga luenga o leo leo. Le ua o le pale mene. O tau sila lai le toi ngā malusi anga lea.
ua mamulu atu. Wale o toi e se mea. Ua ili mau la uli le mea le nao. Dea la. Ua o mai e tau mawhai e tau mai mea o loo i o lātou loto e le o fia ma whape mai e le tala whea ngai lale mea na le whai ai se mea i lau tau vai tau ina o tutupu mai mea na lale mea la o tau wheau ai tō whinga le kāpeneta ua whai. Where were you? Where was your legal advice and opinion to tell to the EPA and Parliament that your move is unconstitutional and your action is illegal? It's not in the Constitution of Samoa. You know? Anyway. E matautia, ia mea ia watulai mai, a o le ngase, mato e sea mai le atu nuu, le li I pāle mia. So obviously these people, they are not praying for our Prime Minister to get well, fast, and be home fairly soon. Na paua leo le mea le whai. Talo whai. E ta ua I le malama lama o le atunu. O na lato I loa hai la ia lea. Whau whaunga ma mea ia. O loo sau mai tua. A o ai lea o loo whatunui ne tū lei. Whai mea ia. It's only obvious. E matautia lava. A le la o lau whai atu nei. O le si mataupu nea. Le la o toi manatua I nei. Le wa nga I mai le to o tele o isi lo ia. Like Bureau Louis. Le fionga ia Unasa Unisapol, maisi lo ia, mo lātou te tee I le awala ua whaatino ai le tus. A pēno whai atu. O I lātou olo se ai tu tonu I le tino lea. The Independent Law Society as an entity. O lātou ta I toa lua o whaamasino le whaamasinonga. Le ngata whai tu malo ai o le whaamasinonga mawalunga. So obviously there is a pillow talk involved in here when the decision was made. Ala hanil ko. Lal ko kusi nga whai. A mea ngai kongol ko kusi, ala le mafuanga. O lo nga lai lo le leia e tangata nei, e whaamasino nei le mea lana whai, awa. O le toa lua. E o maitala noa I mata upuia. Atu mai fwoi. O te matua I wofo. Where is your kind courtesy? Your kind consideration of the situation that the Prime Minister finds himself in a hospital bed, physically ill and painful. And I'm sure, I hope to God that he is able to cope with this spiritually. Ilona nganga, malona loto, ia malosi, ia mawhai ona tali ma te te atu wai. E le ngata o ti ngao le tino, ai ua whao popo mai maisi ti ngā. Wha le mawhau whau, ti ngao le loto. Well, because obviously, the Prime Minister
is human too. Tolu fo I lo o ia iso na nganga le fifia po le alava. E tilo le taimi utusi ele nei tusi. Wa le manatu se ngata I le vano nofo fa Samoa. No tātou bata puia. Nea lai ono se solo fatasi mea nei e tolu le metas. Ai a tilo fo I ai, o le alofa, o le whaalo alo, o le ono sai. O le tātou tū ma le anga I whanua, nā o le lua ai ma te tusi. Si pela ngō fie, whaleo ngō fie, ai matua ma lepe ili whaneli I o Samoa pe a o. Ina le leo na tausi, le vā tapuia. Le vā tangata ma le vā nonofo. Ai le si, tilo E fulava iai. Ono sa ia tātia le tātou tusi. Se I whaola tia mai le si ngā ngase le fionga le te tai o le atunu. Tātou tālo sia ma te talo ina ia vave o na maua na manas. Obviously, these people didn't care about that. Law Society of Samoa, you're a shame. I'm telling you. No kind of courtesy to reconsider the appropriateness, the timing, the feelings that are involved in this. Langona whaamanu alia o le li'i pāremia. Nana sawa I tua, lele umai tu e fio le lalurangi. Whaalolongo le lalurangi, whai tau papalangi. E le atu nu uwhe me fo le lato vāna no fo e tausi tupu. E tausi le vā. Nothing. Helena. A lea la ua siringia nei la mata upuna. La le mea. Ngau tau le whai ai se mea le na i atu le pa. Ai se. Well, you know that Tula Epa's fate will be decided soon. Tulanga te tai o Tula Epa. O lea ua tau whape nei le filo o le teimile nei. Tala la vea le na sau. Le vea ule na sau nei ma tau mai le mea le na. Ai e lantanga tai whatu ese le mata upule na. Ia nei lo fo ila ia lea. Tau te fiua. A wo o mai le teimi. Wa iai fo I manisi wa mato na whatu ese ai. Ile toe a vea o le sunga atu le epa ma te tai o le hero pipi. E o I tangata sa tau muri ai ma e sa lango iai. Wa ino. Feita. Dei se e toi fia. Lango ina. Wa fuli tua fo I tangata. Ai o te ofo lava. Ia I la tau o fai pule. O lo o iai na. Le toa valu le no atu. Te tai ai le toi ina matua, le fionga, le whaumuina, le topfia. Le malo si anga te le nā o lo ta oto I nā. E le mawhai e tu le epa malana to lima lea to ono I ana ia. Whai pule tuai ia na toi fo I mai tonu. Nā na minoi lava o le fionga ia whaumuina, malana to valu lea, oti a toa I le to ono tu le epa, e le toi amana ia, o se vaenga whau whai po o se pati whau whai I to tonu o le paremene o Samoa. Because it doesn't have the number 8. Le valu lea whamuina, ma le vanga fau leo mai. It is the right time for you to decide to do something right now.
That's exactly right. The actions of the Law Society with writing that letter to our dear Prime Minister of the people of Samoa is unnecessarily adding so much heavy stress on him, a burden of stress. My goodness. Oh, my good Gil. O te aufo. I mafau fongo tangata nei e siringi ai i o feo le lātou tō whā ma le lātou whautanga whetu na i ai muri au. Kua siro pasida. I se ngai ata mai e le tu la fono. Ai le lola whetu na i le tu la fono ma le awa whatawhata ma le tū ma le anga i whanua. Ma le vānu nofo, le vāta ngata, le vāta puia o le atunu o le nei. A o i lai whai, e leo o whai e sta moititi. E leo o whai i se whaululunga o se whaalaputputonga. O lo o whai i le tai filifilia wala a wina whauwina o le atunu le parimia o Samoa. Tufal tātou porkalambe. E au ngā e whaalongo i ai Samoa, i winga ma mionga, ma mea ia tu tupu mai tu tono. A o tau, o le whaalopa tonga o le Law Society of Samoa, e whaalango i ai le atunuu atoa, i lautou tō whaale tula fono. A iai ni me whaale tonu, o tau o sui o tangata. Tau te whasosani e tūsia tula fono, e whai masui o tangata, ina ia manuia tangata. You write on behalf of the public of Samoa to inform or to reform. See that? You inform the government, the Prime Minister, for reform or the reformation of laws and acts of government and parliament. You know what? Au toi whatustu saina le ngā yoinga lea ma le mea lea. O tai tu tusa le lei. Ma le malosi anga lea o lo o iai le tawhatolu o le pāle mene, le whamsinonga, whatasi ai, ma le pule whaatonu o le kabineta. The separation of powers between the three branches of government, it's almost like this, wa oso whai. E se wha laputonga, se whai unga ua whaia e le kabineta. And then, of course, Law Society are lawyers. They are officers of the court, of the judiciary branch. Mo tausi sila lai ai. Malusi angal nai le taftolu ia i vai. Le fea ia e ngā lue whatas. O pule tau a ngai ia o le taftolu o whainga malo te mkalas. E ta oto ai tolu me ta o separation of powers ina ia mautido ai. E le o so pā. E le ai ia. Dela o tau whafonga. O tau whatustu saida la. La fianga o le whamsinonga. Officers of the court versus the responsibility of the cabinet. Ta ua le nai le whafonga ta pua tunu. Ai misi o Samoa whai utanga. Ta whiwhi. E mea matau tia le nā. E o mai i le taimile nei. O le toi whaafai luenga ina o whipule ai a tila. Ai le o se mea le nā e te tau hai ma se mea te tau na tupu.
o le ave I o le mata upu le nā a fe pule ai. E sa ili mai ai le lua vai tolu. O le pale mene ina ia mawhai o na toe whaafai ngā luenga ina. Wawai, tu sa pe sul tu la fono wha mauri sul tu la fono. Na le sosialo ia Samoa. Leu soli tu la fono. Ele anga vaa I ai le pelestene o le whaamsnongo o whanua maswafa. Ua nao whaamasino o le whaamsnonga mawalunga. E mwhaila awa se lato mta upu. E whai mai se whai unga. Pea whai e tupu se wharu lave. Po se soli ngā tu la fono. Po se asa se morianga au se whai unga. Whaia. I whaamasino le le mea le nā. E tau na whaamanatu pēr. Dan me leo tupu. Leo whi ei nei whi meu atoa le masina. Le toi maua ni tongi o whaia onga o maluleo. Oka se tala pepelo nei tangata. Mea lai lea ngai le o su e news and su e issues mai lunga o tala tangata ia lai whai lunga leo pengata whai langi social media. Le media lea tu le pa lea le HPP le ile ngadi ile. Oka se whai tala pepelo ni o lea tamai to inama silo matua lea. Whai mai o atu ile ATM mo le mawhai. Te se tu wa follow. Wa follow paka ko e le a fo e le ATM le masini e le meo le. Le card. The bank card. Ia. Se o wha mamla mātu o le mata upulea. Ile taimi le nei Samoa. Don't panic. Awa le te popole. Toa le tai. There is plenty of money. Millions and millions of dollars already put aside. And that budget will be passed fairly soon. Ne wa au mai le malelenga. Ale au mamalu o le malo. Whatanga I lo le kapeneta ma le palimia. Tausi la o lo o iai le teimile nei o ia fo I o le fionga le minsta o tupe. Whai le tau budget. Tā pena I le tolu sifuru aso. Le paketi whanati nati. Aewa ai o I ngutu mamata o tangata I o le media lea a. A mata mai a kānata, whaasolo atu I a sai, aluane I a whake, aluane I a le whetu mai whea. Mau le stupe. Whera wea sa ule tupe, le stupe. Purei mea, leo. Pe ia o kama professor fo ngale economist ia wala. O toi ngā whasili nā, lau whasili ne pe o whasili a kamiki. Me ta tau an tato wha malorosi. Au mai lunga mea nei. Mea kou ke au mea lunga kou vale. Tau te mai alamalama I tū la whono. O le Public Monies Act. Nena. Lewa mai. E le ai se tū la whono e mawhai o na wha o ngā ai se tupe. Lea la wa au mai le malelenga. File e mūla ia matoi mawhau whau. Nā lo tau māsi asi ai le tau whi ei mau tau wou. Wou solo kui wou. Ewa mai le malelenga. Talia le malelenga. Ngā ioi le tamai tai pāle mia tau ave. Pau le sui pāle mia. O ia fo I o le fionga le minsta.
O lea o activate le komisi o tupe. Le komiti whaapito o le tupe. A wā le tala au tū o le tupe ina ia pāsia. I to tonu o le tolu se fulu aso. Aso lua o le vai aso fou. Alo le pāle mene i lana tawa o whianga mua o le paia inga sifulu manwani. Tā upu mua o le aso. O le pāsia o tupe ma le tala whaatau, le tala au tū o le tupe lua afe lua lima, lua afe lua ono. Listen carefully. Nena ele anga i le whai atu o. O issues ma mata upu whapane, e tau pispisa o mau tau le whalongo. Ia no ole le teimi tau te oi, whai au tau Paul Kalambe, ma au tau whaasalaunga, matua i se sea saso i sini. E vesi lesi vale au mail mana tu lesi vale pero foi atu lava le vale tasi I lungo le wala le o te le vale I lungo o por Kalambe mo me ala wali I fai. Don't you know that people are laughing at you? You are a laughing, shameful stock. Yeah, listen to those words. Tau le man malamba. Ia lele lai. Tasi tesi male 5 piliona lale ta oto yo. Aile mawhai na lote se I vanga nā ua maile male lenga. E wha ngā yo iai se tū la fono. Wha tino ai. E tala au tū o le tupe. Wha nati mo le tolu se fulu aso. Aso ngafua, vai aso lea. Lau le unga o le wha msinonga. Ale to ono fo lea. Ma leo ma I lātou ia. E winga I meo. Whaunga po lea ea. Fabrication of evidence or whatever. La tātou o e whalongolongo ai fo iai. Aso fitu. Pe au lia I le lofa maleanga le leio le atua. Au se malosi fo I le fionga I le li pālemia. Whatino le mata upu lea. O le tawa o fianga o le fono. O le fasini la le o tūlai mai. O ai, le matanga luenga ua lātou liki I tua le tala lea. Ua whapema iai ua le wa atole masina le moni tongi o tangata whainga luenga le malo. Ua iai, se whaasile silanga aloa ia. Mai I le komisi o tangata whainga luenga. E wha malu luma iai. Ua le ai se tupema ua le ai ni totongi e whaia. Mo tangata whainga luenga le malo. Now listen carefully. The question is that, has there been an official statement from the government to apologize and announce that the public servants' salaries are not being paid? Oi ua whaila whasi silanga lea. Wala iuna avisi se I lunga upenga ta whailangi, ma o tu loa ile au whase se tala ma le au tau whavalea, whaaleo mai ei ma ta upuia. Wala si whasilina ta o mai ei. E whasilingi ei la Public Service Commission, oi ua whaila whasi silanga lea. The other question is, what are the protocols? Awa e Malisi Fala Pupatonga, o le PSA, Public Service Association. Have they made an official statement that public servants have not been paid for a month? O tosi sila nei. Ili au maia se whaamatalanga whapena. O te ofoi mea nei e o tangata nei leo whasa lau lea, le media lea tu lepa. Ma o langa mai, ai a o I pētesa o lau mai e la pisida. O le whaia whaale leidi a lato research. Ma o sao I ofisa. Le pisa ana le.
Le PSRC, le Public Service Association. Le PSRC, le Public Service Commission. O e fesiri ai. O lo tō o mai ila, i le manitani. E whaamali i nā, i le atunu, ai le o lo tō o mai. Wala e vese mai. Ia wale, me la le o tupu o kou le paloka, lo kou fulikua, le kola, ma le supa, ma le sapa supa, e pole. O nā o le mea ata pia ka umere, si ko inga le kou mai malang kola whapengi. E ule kola e le sidima, e ule meo le avang yukingi le sidima. Ewa, lingi maska kola soli, ewa mai, koe le avang yukingi le mere, koe, e waku. Ia le na. E ta ua tele, le malama lama I mea ia, o lo o tutupu mai. Ina ia nofo file mua I le atunu. Ta mama tina ma tutua. Aua tau te popole e maua lava le tau pensiona. Le aua tala ta ilua va yaso matala. Ea. Ta imane ia. E o tu fo I le vai yaso le tala ilau pensiona. O le aua ta ilua I le masina. E maua lava. E maua lava o le aua a mai le taimi whaata pulaa. E ngā lulu e ai le komisi o tupe ma le fionga le Minster o tupe. Whapea fo I le Treasury le mata ngā luenga o tupe. Ale la unga lautu imu ia le na whai. Rest assured Samoa o le whai ngā malo e fo I mai pia uma le palonta o le lua whelua suma lima whai ngā malo laki lina. E o mai e le popole se mea. It's a matter of timing and part of the law, so that they can act appropriately accordingly to the law and the Finance Act or the Public Monies Act. O kau maua mai e aso le. Ia, le vele na heli, na vele. Ia, na ua vai antu. Ua amata. O nau o mai le unga. A mata lava I le whaftai atu le epa I lona I tū malo se mele lei. Mai atu taulangi le tū malo. Malu ia te ulua tama punefu whapea foi. Lau fionga whaolutoi ma le malu foi no whamopu. Tā ua tele. And that is the beginning of Tuile Epa thanking his constituency of Lepa for 44 years. Mo le whaasful ma le whātau sanga. Sa ia tau ave I le tofi I le pale mene o le lato I tumalo, le tofi whaipule. A le lusful wha o nā tau sanga. Sa avea I o ia ma pale mia ma teitai o le atunu. Se amatanga le leili nau amata mai le toina. Amata loan fa amata na whaftai I tangato te lafoi a uman whaftai le tu malo. Ia, whaftai foi la ia te le awa enga. Whaasolo solo a inala na whaftai. Ia, it's a good start. And I'm telling you, it's a good start. E whapena le amatanga o le unga o se mea. Tātou te o, I le first step, I le si step. Stage 1 is thanking the people. Different kinds of people. Your village. Ja, to titi fo I whaftai lona ainga. Ja, ma whawhetai. I tu malo. Ja, ma whapena fo I whalapa putonga. Ma e sa lato langulango ia te ia. Ia ma whawhetai fo I. I lana pāti. O te loa le whawhetai bulimuri ale nā. Ia na whapea lola. Ia wale lei. O le a whaile mea lea tau te mana o I ala ale toi whaile mea lea sa au mana o lava ia I taimi oma.
It's about time that he will listen to some people. Rather than himself. Yelena. Ole whamaisinga i le uso ia aunga junior patane ia o le wala aupa ia ale tua isio tama le ainga ia anga leile tua whamaisilo na nganga whamawhanwhana ia te oe ainga na lua paolo mangafa sili langi i le stete o Utah, Salt Lake City, Utah, i Amerika. Ua wala aua i le tua, i le tamaya aunga silila patane. O leo to e luas fulma le tolu minute o na tā leo le tu la. E fitu, te ua watu po i le ia o le sunga ia sau, le vea o ia. Ma ave fua e mamoli le tātou pasi. Whatali e ia le pasi moe leo lo sau. La tātou oe mamoli ia o tau i le whali. Ai whae e mai le uta o le au sifi po i le neia fiafi malole ngā lue malole on sa ilunga o le ala tele. Tunu ubele Samoa loto tele watula malo wa etefefe Walongo atunu mama loto tele o Samoa ya ilona pale mene Oi Samoa so ilefa a loto lua A ia te patau la iletu O ia loto tala loto alua Na te tai oi ia muamu You know for my leota, moasa oilu masa moilo malo ia manatua. Wasala lala tala ia tunu uma, osamo ua sisila na fua. Ewina leilo, samoile whawhanua, watune ile mea mawalunga. Oto vali ifa apema whailaunga. Toma tausi fa apele au aluma Au manga fa apele fa na uma Tupula mai oi Samoa Ia loto fa asasi Ia maua sema luia mole atunu uia so oi luma Le atunu upele Samoa ia loto tele Watulo malo awa etefe Walongo atunu mama loto tele o Samoa ya ilona pale mene Oi Samoa so ilefa a loto lua A ia te patau la ile atua O ia loto tala loto alua Na te tai oi ia mua Ia nofo maleuta O aso oi luma Samoa ilo malo ia manatua Hey,
Tasile tino, tasile loto Paula valo fa moe moe oe E mo o mia oe Olo utaya o manino E mo o
E le nā Samoa, ua tawalunga atu ai le nei aso, o tala nā e winga I o tātou tangata, ma nātou wa mionga ma mea na whai le so. Those were the stories about our people today. Ria tele whasoi fuia me manuia. O fitilo na muenga, o tō whai, maloi mata.